Mayam Krumzari Adoning Birbis Impact News Nay Razrong Tongbam Ngasi si December ki tarik kuntra matoi chahi si garo ibn bini 2018 gi hayeng dagi anu bachahi 2019 horgani anu bachahi ka loina chahi manga gi manungda amokhatang pathok pa democracy ki festival ana hainariba yamna chawba leibak pumbagi India pumbagi oiba khwaidagi chawba Mikhal Lok Sabha Mikhal Tara Tarilak Suba Lok Sabha Mikhal 2019 si April thadagi horga May tha phau basida pangthok ka dorubni maraduna citizens ingi miyam gi yam chawba thodang do yorokle maraduna question hangnarakle handa ki chahi asidi handa ki chahi manga asidi karamba party natraga karamba candidate akoi thaga dage who should be our MPs habagi wahang se hangnarakle aduga ngasi gi chahi sigi iroi loiba manung hutna miyamna mega manung huna haina khangnariba pung ahum back to back marathon discussion asigi topic su who should be our MPs akoi gi MP kana wigedage akoi bu Parliament Lok Sabha da kana na represent ko dage Manipur dagi ani ni thaga tuise ani se kana hin dage thagali ba ani se na national ge arena da national context national politics da kadai phau ba akhoi gi interest sab tor dage natraga leiriba national party sing asina akhoi gi interest sing asi sab tor libra torkadra natraga regional party sing na akhoi gi interest si sab torkadra natraga right candidate thiba mathok tabra party yeng da bida haibagi tongan ba wahang myam lai so ai sida akhoi kana da vote pikadage khwaidagi maru oibadi kana na akhoi miyam gi vote se deserve to bagi haibagi wahang duni wahang asigi pakhum phangnu ke tamtang asi mega manu huna 2018 gi topic asi who should be our MPs ni adu ngasi gi discussion asi da discuss to nu ke tamta ranges of akhoi gi panelists mayam lai biret as many as 20 panelists akhoi invite to jabani khara lakta yaur gasu ayam bana ngasi tara nipan hai tare 18 panelists the election role bere tongan ba political CSO aduga media fraternity tongan ba group ki hogi panelists sing ni aduna ahan ba discussion se hogdonu ge damakta masigi tanjaji impact news ki editor in chief Yumnam Rupachandra Oja Rupachandra dai pass tok chagi. Thank you, Raz. 2019 is going to be a very crucial year for all of us. Akoi India huzik Congress under its Mahag Gadbandhan hujimak sembagi loisin bamakti natri aduga BJP gi NDA ga ani gi lamjing chingner kadore hujik pull and push haunaba hore but what about Manipur amasung Northeast haiba question asida ngasi ekhoi gi panel member ina lengsin bari besida whole lot of range of ekhoi gi kano yaure editors yaure social activists yaure but more importantly political parties who will vie for our votes. Akoi the vote PBU haidana torkadaba political parties mayam lengsin dina leire khara decline tawi akoi we cannot force them to come here lao nampu the porpading amde akoi invitation loin taujai khara decline to yaw khre but nevertheless akoi hujik political party manga padi represent tawre ama on the way leire na takpi rei adu ahan bada akoi na ngasigi Lakaduriba 2019 gi akhoi election ji impact TV oina ngasi je curtain raiser oina akhoi taujare along the way lakaduriba akhoi gi tha ama ani asida impact TV na we will be conducting sigi election ji ga mari leina ba akhoi tongan ba khara kupne hena changjan ba adugumba discussion mayam amasu soina mayam yengba pangbigani but ngasi curtain raiser oina akhoi mayam saida akhoi panel member mayam ama lere panel member mayam da akhoi ngasi polum mama thagachadori mayam bu mute sillaga hangbiu political party singsda aduga apamba karamba politician karamba miyoiba khogi MP oina thagadori no haiba masi thabaga loinena akhoi lairiba India gi hujiki structure manung asida Manipur gi MP ani asigi karamba role oidori bano North East oina regional oina karamba role lobo yage haiba potu junga si akhoi nainagadori bani ado ahan boina akhoi political party nataba atopa panel members sing asida akoina thamjaningi ba question ji hauji ki oina India da yamna relevant oina palibasi national parties oina tawi aduga local lamasung regional parties ji maning hanbadong tawi swaisida national party sing jina akoi gi local yamna local loiba aspiration मैम जे सर्व तौरीब्रा अखोई की MP ngasi wa thariba मैम जिना अखोई की aspiration मैम से पार्लियामेंट की फ्लोर दे यहोलगा चेंजेस पोरप ngamlibra ngamdragadi karma moongi makhan gi mioi pami haibado koi minute ahum अखोई की panel member मैम pijage asang kasar dagi hokjaraga
Manipur Praja Mayamna, Adana Yamna, Munda Kalaga, Ekwe Takatasi Jumra, and I loje, Maramdi, Ekwe National Party, have say, Maram the Pai, Adubu. Ekwe Manipur State, the MP and Nikak Lemina, Masi, other Chatbakan, the minority way, the Dumway. Aduga, Nice Party Amagi Makada Lemina, when a Nangasu manifesto, the Gahaplasu, or a Tabak when the Pantopa the day, Masi Chachana, the Sunangam Kid, the Bukum, like when a Takibumatam, the Lupu for me. I don't know Masidi ID, Manipur Kanse, Manipur Mayamasi Kaino Kwiki, North East Kia, indigenous people, like Manipur the Parliament Mayamasiki, Yam Pajaba, Masiki, Chapchaba integrity as a Kamse Habitaradi, like me Grand Waro, National Party, the Takat City, like we wrote a Potamo. I do the regional party, or not regional party, not so I went a Yamna consensus way back independent. I went Manipur Mayamki, Lakada, Nanga, Sakata number. Madugi issue padana kamba miyamada free hand thagalaga minority where so adu freedom adu express people number miyama ekwe adu kumana MP way bana guji guji Manipur ki damakki aduna yamna chumba bari chumba oigani haina thaje otherwise ekwe na party ki apama ki yamna haibo wale adu ka dhruba matundadi moi landa thaglaga garisu panthopa taw thopung namde adu ki dama ekwe the same of misi pawse wari bani Okay. Yam Pazawa Pumni, Oza, Sankasana, Tambiri Basi, Adubakugi, Hairipa, National Party Sing, Haukipa for the last 15 years, is a National Party Nakoi, Manipurgi, sit animal representative, even Lok Sabha, I don't know how Yam Chauba question, Hangaisi. Is the are the national parties serving our local interests? Akoi regional amid local interests में हमसे serve तो रिप्राय बनी मधुकी याम चावो वहाँ से हनक दमकता कांग्रेस सु कोई ना मध्य प्रदेश कांग्रेस कमिटी सु कौजा बनी निमित हुमनी सूर्य कोई हाइजा बसी याम मतम पिजा बनी तो वो last moment dengan si program होगा तो वो almost 2 hours के ममांग दा मकोई लाखपंग अमरो हबी वापम से पंदुक बेरे याम ना सोई मता ngasi की topic si याम ना मरो इबर relevant ओइबर topic नि लाखत तो था हुम मरी मंगा है तेरे election लोई रिपोर्ट से याम ना मरो नमो गदब सिदा लाकपी तब हाइबसी यामना लाइबक थी बनी कांग्रेस पार्टी की सुलाइबक थी बनी अदुगा मणिपुर मियाम की ओने सुलाइबक थी बनी चही तरा मंगा रिप्रेजेंट और मतुंगदा ngasi मेगा मनु हनगी याम मरो इबलेबा की डिस्कशन मदा मी थाबिर पंगम दबा हाइबसी यामना पुमन मकी ओना पार्टी ओने दिखाइ निंगन हेजनिंग अदुगा मथंगसी अखोई ओजा असंग कसान सु थंबिखरे अदु मथंग तारकपसी कोई ओजा मयाम से हाइपेतंग इंट्रो अमतंग हाना हायर मगदी फदों मालेन खंजई अदुना introduction से तेंतंग न थमजरबदा कोई असंग कसार ओजा की हेक मथंग दल इलेक्शन वीडियो बसी कोई चे वैली रोशनी एडिटर अजा न्यूज़पेपर नि अदुगा मथंग से कोई संगाई एक्सप्रेस की एडिटर ओजा खोगेंद्र कमरामनी and matang asina senior journalist oza hong sangbo movie ni matang asina oza pradip panjogwam editor Impal Free Press ni aduga ai hek thangna phamina jari basina oza dhanbe laishram social scientist ni miam na thodo hena khanarba ai hek oida phambi ripo jana oza bablu leitongbam director HRA ni matang asi kuraijam athauba secretary general UCM ni matang asina koi Kuki NP Manipur ki member virwa oza Khaimang Chongloi ni oza busu Darmokchari and also Amokoki All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee Amokoki President Oviriba was SM Jalalni, Matangasi, Kogi was Amukogi was a President Peach Devani, Aduga, was a Devan Hematang election Biribasina, Kogi political activist was a Lian Gangtini, Aduga, Kogi political parties of the Congress, the Lengpir Tredugal, Koi Lengse Biribasi, Mayam to do, Hindona Kambiraba, was a Morangtem Nara, Koi CPI, National Executive Member ni, Aduga, Matangasina, Kogi People Resistance and Justice Alliance, Prajagi, Convener Viriba, Iran Relation Bumni, and Matangasina. NPP National People's Party की National General Secretary बिरिबा वजा विवेक राज वांगखेम नि अदुगा मथंग से कोई हान बथंग नजर कोई MPP की ओमदो माले वजा हां कोई वजा H गीता जैन मैते ने General Secretary Administration Manipur People's Party MPP अदुगा last but not the least कोई BJP Manipur प्रदेश की spokesperson बिरिबा वजा CS चिदानंदनी पुनमंगपु अमुका नतराम नोक्चरी Okay so कोई church leaders हुए बिरिबा असंग कसर की मोटा थमकी बसी national party da akoi MP thagat pada kanaba phangde habagi modba phungtok pigire next ichi valley rose ki 3 minutes what do you feel election sidati 2019 election sidati kana civil life haina kanda mi si
mi oinadi haiba yadre hojik hojik ti kana lepkadoribno kana na haibsi khangdamnina adu party masi party sna phale haningai ju adum choice tu irai re ka bokum ne ta mi singi stuck dawi amaga hangna bakan so wali sa bakan so si party sna phale haningai si irai re congress busu pahami haningai si adum hanna ho ba madam na moina kuina kara karabina hojik su kara ka leibina pahami haningai si irai re adum BJP da muka hansirai bakanda BJP sisu haiba adum choice do yamna fazana thangi singna asima pami ha party si leite aduna ai mot di party oina ai koina khanba kandadi yamna pull and push asi yam lei happy party amma ki favor da lei bakam ko khara asom ki kam ko da lei bakam khara oina na party oina di decide to si yam wa do sumale ado mi oina khalak matamda candidate to kana korok do no kana di party ki kana korok do no mi edu ki quality to the yenga ma ki integrity kari leke ma ki quality hai bakata ma si loan to India the lady na India na na loan me am English Hindi Manipuri akoi na na loan me am so kaman tu leba jana leba ado MP oina house the wangang ko na so jana ngang ko ngamba express ko ngamba adagi akoi ki local issues e mana center the lady so mana thabak su ko dawi si akoi local issue de mana ngang di ka ba sakti ka ba me am aduna mana akoi ki local issues ita karai yo na khan ba mi no hai si so jana yenga tambak ki MP so outer ki MP so ado ko ma me yenga khan mana bi phagdra hai so khalle hoki ba matamba tongan ba party ki payam ka ado party hai sida party na ti chumme ado ko amaro ba party ki constitution party ki respect oi ba hai ba me yam na mo ga ting hai ra ka mana khan ba me yam so thaba oi na bang ko ngam da ba ado ko so payam ting na ado na aina hojik ma ka khan ba di mi do free oi na sun lai halaga mana akoi Manipur ki dapat di sini hai aina sinang pataka oi ai ki pataka na so ai ko control to roi hai na confidence to lai na nang pangam da ba mi ko hakat pa na phagdra hai na ai di lai kan de Thank you, Ije. Rose, yeah, this is Charachandra once again welcoming all the respected panelists and audience. And I mathangi question say na I site ki thamjani muse baro na hujik say mixed response ni hujik phok to phangi se baro da had de duga yes ngasi ki topic ki matungina who should be our MP haiba maro na mute khan baduni aduga right person khan bagi matang ama tangkang ama yoksala koi matang duni yes ngasai ki regional political party sing gi yengkanda local police khangui matang ama at the same time center tharap kanda loan gi kari command lebe matang am su pandi pali chi very rose area su phasai aduga hujik asang kasa ojaga asang kasa thambira ku su phasai aduga hujik laksan ngu se maroina public ki as a whole hujik idi tarama gi khoi opinion logre at the same time social activism gi khoi gi opinion logre number 1 ai laksan ngu se target se political parties laksake horen punna thamakanda lakpai mahutta matang tum toropda maroina okay si line jaman lo sila siari ba okay thank you so adudi ai tawo hogen yana na ai editor sanga express kogen khomram gi tawo gi yana no opinion hojik phawbudale river response da kari opinion pibi ningesen thai haibi gi bada regional party khakta khanba national party si kanadre na haibugumba ama londa ama yaubra ama aduma yaugim de tawe ai madumukti pamjati regional party oigera national party oigera mi oina hujik medam na habi ba maina mi oina mi apha do potokpa pame national party ki su apha lai phatta ba su lai akoina yam toina ta na national party ki MP sing akoi di national party oi bani na mi adu yam ka bani na khoi wa ngang bagi matam phangde ga na haiba ga so dom pangyaw yawi adu masidi ai di sum da brain khale adigi amuk regional party si akoi gi represent suk tok tok da badi nate akoi da regional party dagi ka da MP oi gi ba laigre adu mayam lori khang khang na ba wa aktani aduna aina pamja badi national party oi gara regional party oi gara local oi gara any mi do apha mi do khan batai adu mi si akoi gi parliament ta sakhiba matam da magi sakti puthok pangam batai
adum ai di matam phangde adum ngang de gaina ngang bu ya bu tan sa phangde minute adu den phangde ko te gain la panglei le du di yaroi sidi inside the parliament oigera mapando oigera manipur gi issue si phajana pukapangam ba mi putok patai maduna tadana han ding sana le mong da ticket ta na ba khara da da dum tok pisal laga yenga lore gaina moi ka na phona lore ne to matam din nate aduna either national party oigera local party oigera regional party oigera mi aphabadu mayam changdana khan badrakar oi mi mayam changdana khan ba khakta nate masidi koi political party sing na ju thaini gi chanabi mayam du maduda nation ra je mahutta mi aphabadu koi thi raga mi apaba ma khan batai bot koi inner amasung outer manipur parliamentary constituency ani makta madu nata dana sum ke haidare ai hana le masing jibu phai phatia na haije bagi wadi nate aduga mi afaba haije masi puthona bo hona bada political party singsu akoi gi miyam ju punna changsen khona raga afaba mi puthoksi haiwa phamji thamjage maduna tana sum akoi gi hana gi phil sum ler boidi karimta tawbangam da dana sum hana dagi hana hamu amu delhi da sakhaga kai ta tawdia film da dum tawduna legidaba male aduna ai gi mota hajo haradi mi afaba khanchi national party gi oigera regional party gi oigera oining voice nu mi afaba khanana ba mayam na khona si haiwa phamjai thamjage Thank you, Tahugen. Popular December regional political party have named the local pulse Kangba, at the same time, national party importance so like the Banti, but of the other Pamdo River, other young Kaduri statewide young Pukanda, center the power pipe of Zumato. Adu Hosik no Tahugen 8 to we say national party or regional political party or me a Papaduni having some Naragana Tawi, opening gate happening, was popular people homes that carry opening happening. Thank you, Sarasandra. Ahamaka Ponopu, Kaikunu. Hujiki Tambiri topic see Ekoi as a media, when I have the Amnoita, Ariam Suai, Marandi, regional party, and a Pagadra, the national party, and Pagadra, Ekoi, Highway, I am positive Ariamsi, or any country. Adobo, Lakshini from the Equina Hojila Fibam Sida, regional party, Ogera, national party, Ogera. Election system the Hong Doctrine the Equina Palm, you put to the Tagan Tazadi. System Zimahan Hong Tokom Changi, electoral politics, Hong Toktragadi, regional party di Kagera, the national party di Kagera, Equi aspiration Zimati, Yodi Organit Hazadi. Adumopo, as a voter, I voter Amona, I Tamjaravada. Equina Hojiam Namatotari, see, Equi Riba, issues and problems in a Tina Kangba, Madu, Equi Manipur City. Tongan ba koi kanglo jati mayam tavanina tongan ba mai magi aning ba pa malai vanina masi mayam ji punna e ji whole manipur ne yengbang ba mi ma di mathok ta hena khale maram di canada se khwai di saw problem si outer manipur parliamentary constituency ni tongan ba jati ani ki tongan ba candidate thakana kan se da vote khombiri ba koi ki volunteer sing candidate sing sina koi ki tongan wa khalun ki rang di sanar ko ki tor ko da vote sin nakal magi the area that Nakala Boni Pundu, we have positive posit lie. And a second posit Tadana by electoral politics, edge a whole India, Yuena. Pull Shem Toga, you have a multi party system, got you cross to 200 Marandi Canada, National Party Naga, Kankali Harisi, area Kargini, the South India, the Gadi, regional party Sutunkali. And a Masagi area, and got the regional party or national party on the national party, regional party, local can say Karahan, Kango Matok Panina, I quite the Zikila the people, the Yaman awareness people of the Changi, and Hujula PMZ, a public meeting the Ngang Bahi, but Tavan, I mean a medium timber, and the Horan Porti Kok the Hangok and the Yoram the Wipone, Alna, Saisi, a quick Kalkuni, in the Changi people since in a Gan Danaba, I quit political party Magnata would be my interest of Godolina, civil society organization, I quit media television in a Miam the Kari message Pirga, Karamba, Muibo, Karamba political party boy, when a source to the habit to the Equina Karkana Karanga Lingimatum the Honoragati, Karihana Pava, Equina Pami, Potu, Pang Batamating, or any items. Thank you, Tom. We have Matang say, Pratipanjapum, it did help to stay a town with the election in Semero, who's regional political parties for knowing the local pulse at the same time. National parties of the Matok Tani have been able to center the Sarkar Pai, National Party, the Baigali, Aduka Makogi, Mating, Habum Matok Tari, at the same time, talking inside, some people say, Maroina, me a me have any parties, forget about the parties, the same me to have it, what moving of Tamation. Election as a whole process is since the Umatok Tai have any, like what Tamoki carry open share to winning it. Thank you, sir.
ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯤ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ 15 ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯥꯗꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ 15 ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤꯗꯤ 15ꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯗꯤ ꯋꯥꯏ ꯅꯣꯠ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯅꯤꯗꯤ ꯄꯤꯗ ꯌꯥꯄꯣꯠꯇꯦ ꯒꯥꯏꯁꯦ ꯈꯟꯅꯗꯧꯕ ꯑꯅꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤꯅ ꯑꯃ ꯇꯝꯒꯤꯅ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯖꯕꯗ सिगी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की ngसाई मी मयाम अमा पॉपुलेशन द बेस तौरगा रिप्रेजेंट तौबनिना हौजिक लेइबा फिल्म आइना खंजबदा कोइगी रीजनल पार्टी एंड लोकल पार्टी को लोकल पार्टी दुना मणिपुर की पार्टी अमा ककी दुना अमा ओइग्रे अदुगा अवांग नोंपोकी वेबे रीजनल पार्टी अमा सेमागा सीट 15 दा यामद्रबदा 10 गी मथक्तगा लौबु ngama ba दुगदी यामना हाउस दा याम पावरफुल ओइबा मोइगनी सिना लॉन्ग टर्म की वानी सिदी हौजिक मक्की दिन नत्रे अदो मसिगी सिचुएशन जी डिमांड तौरिबा पोट सिगी येंजरगदी ngसाई थमजनिंगिबा छागे अखोइगी नेशनल पार्टी की जासिमा हाउस दी रेस्पॉन्स याम नुआइते दी कैनोदा रिमोट कंट्रोल ने हाबा तारे असुक सांगबसिदा नेशनल पार्टी ना स्टेट सिंगी पल्स खंगमगदी why we should have these interstate disparities since 1950 1950 के उसी भाव स्टेट में आम जिंगे इंडिया के आमत माना दबीदा अमन पंचाव तो चाकपी अमन सुख चाव चाकपी मोंग दा इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज लेजी कुइरे नेशनल पार्टी मतलब चेक तौर ट्रेव अगर नहीं न खंजबदा कैंडिडेट टू अफब चंगे कैंडिडेट अफब चंगबदुदा both the people and the candidate animangna अखोगी माइंडसेट सिदु चेंज तो फैन खली हंदकी कैंडिडेट सी कना बोइगदगेदा इलेक्शन अंडरस्टैंड तोबा से इलेक्शन इजे शक्ति पीनबनी लौनबनी प्रजा शक्ति पीबनी अदगिदी मियामना लेपिबा कैंडिडेट ना लौबनी अदुदी मबुदु कनानो प्रजानी गाइजे खंगबीबा अदु प्रजागी पल्सी फजना खंगब चंगेबा अदगिदी अमना करीगी सही मंगा थमिनो गाइसी सही मंगा दुदा फत्तबदुदी सही मंगा अमदु होंगदोकनब थमिनेबा फत्तबदु सही 35 कुन गुटा सुम पान लेबगी दरकार ओइदेबा से प्रजाजिंगजु दुम फत्ते खंगना ताम होंग दुम पाकथा थादबे पोरम लाइबा अदुना सिगुम मयाम जिंगजी येंजरगा हौजिकी बोक्ति शॉर्ट टर्म पीरियड की बोक्ति अखोगी लॉन्ग टर्म ददी रीजनल पार्टी अकन मम लेजी हबजिम दियाम चुमे अवांग नोंपोकी नतना ऑल इंडिया की जो रीजनल पार्टी लोय लाकिनी मरमदी ईस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया फेडरल की मंग बजी याम फजब इंडिकेशन लई अदुना इन शॉर्ट टर्म की वनदी पार्टी अमबु ओइगेरा याम फबदी नॉर्थ ईस्ट की रीजनल पार्टी की यामना अरिंग बमी लेरगदी देयर इज वेल एंड गुड अदु नत्रगदी कैंडिडेट ओरिएंटेड ओइबा हाइबी बदमाइना कैंडिडेट सिना करंबा प्रजा के पल्स खंबा अदगदी सिचुएशन डिमांड तो अंडरस्टैंड तौबा अदे मणिपुर के होल द इश्यूज मैम जे एड्रेस तौबगंबा आदा सरकार तुमिन लेब नतबा याम वाइब्रेंट ओइबा अखोगी एमपी जमा आई चंगे थमजगे अदुगा मयामना सुम थमनरैबा पोतुदा आइगी अरोइबा द थमजरगदी let us make plan for the long term there is powerful regional party aduga for the short term period candidate oriented oisi khwaidigi henna social ki pulse khangba adagi dingang basakpa language fajana leiba command leiba adu miyam fajana khangba adugumba mp jama ekoi manipur miyam na kuning kangban yeng darkar oi have to thamjake. Thank you Tamutanagoi. Next is seeking opinion from the various civil society organization leader. So I'm handing over the mic to Raj Nongthong. Thank you Thomas sir. Ngasi sandukchari ba mega manung huna 2018 si hoji koi Impact TV ki Impact News ki channel da live thaba khakta natana masi YouTube da su Impact TV ki YouTube channel da su live thazare bani manam masi worldwide mayam na dumak yengbu yare mafam masi da lakpa kangu su mayam yauri etu ngasi location se khangdabadagi laga yobungam da bakang su yaur habagi pau phangjare adugo nevertheless YouTube ta sangbi yare youtube.com/impacttv manipur da ngasi thazari ba mega manu huna 2018 asi live yengba dumag yabiragani mathang se yoja pablu loitongbam executive director human rights alert HRA manipur da laksage oja khoi hujik mayam tongan ba aspiration hatar miyam ki voters singi koina pami ba party natraga candidate se karino करी इंटरेस्टिंग महागना लोकसभा नत्रगा पार्लियामेंट चलगा पुखलगा कोई पेन गदगे मागी क्वालिटीज क्वालिफिकेशन करी होयगदो हैबगी मयाम द एस्पिरेशंस हाइगद्रा असिगी लिस्ट ऑफ क्वालिटीज द मयाम द लोय लेनाबा वारी दि लोय सानाबा तो अल्टीमेटली वोट द ट्रांसलेट तोरतबा अदुना सोइसिदा होजिक वारी सानाबा तारगसु खरगा नक्सलक मतम ददी अल्टीमेटली बाइनरी के टाइप इलेक्शन से बाइनरी औरकबा अदु जो नेशनल पार्टी द कांग्रेस इधर कांग्रेस और बीजेपी बाइनरी की टाइप
कोई कंप्यूटर की टाइप 0-1 अदमाइना कोई पॉलिटिक्स कांग्रेस बीजेपी सिदा लाइखिबगी मोंग तौरी हुजिकसु दम वारी सानाबदा मदुनी बाइनरी डिस्कशन ओइन लाय मरबदा साइसिदा रीजनल पार्टी की स्कोप लेत्रबरा अफब कैंडिडेट हारिबसी हारिबा नेशनल पार्टी अनिसिदगी अमा हेक्ता थोलागसु यारबरा नत्रगा अतोप्पा पार्टी सिंगिदि करी हाइदि क्वेश्चन मयाम लेरी मयामना बाइनरी ओइन उरिसिदा मसी बाइनरी की पोसी मसीदा तुम संजन बकैसु कायदे खम केनो तखोगी सीट से मणिपुर की ओन अनि खतनी अदुगा नॉर्थ ईस्ट की ओनसु कुमा खतंग लाइबनिना अल्टीमेटली इट्स अ नंबर गेम अदुकी नंबर तुदा संगोबना फयन खम बिब्रा करिबो तबिन अइना खंजबददी मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन जी अप्रैल दा तौरनी एना हाइरे अदुना हुजिक मक्ति प्रैक्टिकली हुजिक हाइरिबा बाइनरी से दम तारकदो माले अतोब थर्ड फोर्स अमा इमर्ज तौर पाइसे खितंग प्रैक्टिकल ओइदब्रा हाइदना खंजै अदुमकु करम एलायंस लाकनी हाइदुना अतोप मनी अदंग सा याम कन्न मयामना हाइबिबा अफब मी उथोक दरकार ओइ हिसेसदा पॉलिटिशियन से चौराकना पॉलिटिकल साइंटिस्ट सिंगना थंबीबदा कैटेगरी मरी थोंग थम्मी अहामबदा मिरर टाइप हैबा हाइदि सोसाइटी दा लैरिबा तोंगान तोंगान बा इंटरेस्ट सिंगी मिरर रोइना तौबा मसे यामना खोगी मरुइना स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन ओइबा सिंगल पार्टी लैबा कम्युनिस्ट कंट्री गुमदा ट्रेड यूनियन की ना सी अदगी कनोगी ना सर्टन पॉलिटिकल इंटरेस्ट ने सी हैबा मा अदु नतबदा चैमिलियन टाइप है ना अखोगी नापी मरत लैरे नापी अदु मानबा उ मरत लैरे उ अदु मानबा लेंगोय मरत लैरे लेंगोय अदु मानबा फुट फेट की पोचे मसी अखोइदा मसिंग याम यामे हयेंग बीजेपी लिंगे हरगदी बीजेपी दो वु हेता हाइजनखिबा हुजिक कांग्रेस अहुम कार ए हरगदी हुजिक कांग्रेस कुमाई लीड सिगे जेंगनबा मयाम लैरे अइन खंजबदा मसिगी चामिलियन टाइप सु अखोइदा यामदि मसिंग यामी अदो मसी अफबा ओइदि लेबाकी अफबा ओइदि माय मरनाइगिदि ओइबि आइ बट लेबाकी ओइना दि प्रॉब्लम ओइ अतोपदा थर्ड ता अखोगी पार्टी टाइप हैना पार्टी ना हाइब सिंग से पार्टी की व्हिप सिंग से अदुकी मतिक लोयल लोइजबा पार्टी दुगी दमक्तदि याम फै अदुमकु मसे अखोगी ngसागी मयाम सु ताकपिरिबा पार्टी अमदबु यावरे अखोगी ओइबा इंटरेस्ट सिंग से फजना माना मपुंग फाना पुखटप ngमदबा पार्टी की व्हिप ngairaga तौबुसिदी पार्टी की बॉस सिंगदुना खलइबा वाखनदुदा आई मदुगी लॉयल्टी उटपा अदुना मागी ओइबा मोरल क्वेश्चन अमा अदि मागी कॉन्शियंस टू एसर्ट तौब ngमदबा फोर्थ कैटेगरी दा मयामना याम पामनरी से स्टेट्समैन टाइप पॉलिटिशियन है मासे चुमनदा होय पार्टी डिफाई तौबय वानतबा बट माना पुखनिंगे बि इशू दो माना पुखलकपदा पार्टी दुना डिनाई तौब यादबा मोंगदा पुखलक ngambagi कैपेसिटी am lei अदुगुंबा मखनगी पॉलिटिशियन दरकार होय खोइदा अखोइना हुजिक एमपीपी ओइगेरा प्रजा ओइगेरा हुजिक की स्टेज से अखोइ पार्टी एमपी काबा ngमोय लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट अदुना हुजिक आइदर कांग्रेस ने लीड तौबा कोलिशन सिगी ओइगेरा बीजेपी ने लीड तौबा कोलिशन सिगी ओइगेरा मसिगी मी अमा थोलकपा मतमदा कुरेन मागी पार्टी टू द माना इन्फ्लुएंस तौरगा अखोगी मिचंग खोंबा ngam ngसागी नॉर्थ ईस्ट की वाफम मयाम पनबिरे समटाइम्स रीजनल ngaktasu वर्क तौती पार्टी ngaktasu वर्क तौती लैरिबा कनो मयाम से अखोगी पॉलिटिकल फैक्टर मयाम से कमाइना अलाइन तौरगा अइना आइगी इशू दो रेस ओबो ngमगदोइनो हाइबा अतुगुम मखलगी पॉलिटिशियन अखोइ द दरकार ओइबा यामनदि खंगदे अदुमपु अखोइ ngसाइ मयाम हाइबिबदुना नॉर्थ ईस्ट किसु नॉर्थ ईस्ट एमपी फोरम मेनम लैरे अदुगी जनरल सेक्रेटरी से पीडी रायना मादी मतोमदबु ओइरमगनी कारा इसे सिक्किमदगी माना जनरल सेक्रेटरी ओरगा मयामगी नॉर्थ ईस्ट की इंटरेस्ट मा फजना पुयें खलें खंजबदा मसामक एमबीए गा लोइराबनी सिस्टम सिंग सागी इंडिया की सिस्टम साइ ताउन प्रदीप ना हाइबिग्रिबा पॉलिटिकल सिस्टम से कुमाइने यिल तौनी कुमाइने इन्नी हेबसे मसी फजना कॉम्प्रिहेंड तौबा अदुगा मदो मागी बेसिक पर्सनल इंटीग्रिटी खर लैबा अदुगा अदुमाइन तौदना इनमंगम मखलगी कैंडिडेट से हुजिक कांग्रेस की कोलिशन सु बीजेपी की कोलिशन सु कैंडिडेट चूज तौबगी प्रोसेस ते लेरमगने इन खले अदुगुंबा मखलगी मी हुजिक हाइरिबा आदा लैरिबा सिस्टम से फजना कॉम्प्रिहेंड तौरगा मदुदा इनमंगमगदौबा मी चूज तौबिरगदी मदुनसु फैक्टर खर ओइगदरा इन खले अदुमपु हुरेन अरोइबदा अखोगी वोट काबसिदी मी दसु पुदे हाय मोइना 3C फॉर्मूला है कैश अदुगा कास्ट क्राइम अहुम से लेरगदी वोट काय है अदुना मदु अदुमाइना दुम ओन गिबसु याय अदुमकु फॉर द टाइम बिंग अखोइना तसेंगना ngasiगी स्टडी अफबा मी करम थीसिगे हाय तारगदी मणिपुर दसु स्टेट्समैन पॉलिटिशियन कर पुतोप दरकार होय मथंगी इलेक्शन नाक नतबा मथंगी जनरेशन की खनबा ngamba अदुगुम पॉलिटिशियन दो अखोइ थीबा अमदी मदु
candidate ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩ ꯃꯣꯠꯇ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯕꯂꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯇꯨ ꯊꯤꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩ ꯑꯂꯥꯗꯤꯟꯒꯤ ꯆꯤꯔꯥꯛꯇꯨ ꯇꯥꯛꯑꯒ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯣꯏꯜꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯣꯏꯜꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯀꯤ ꯁꯣꯏꯜꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯍꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯥꯝꯃꯒꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝ notion haigada ahong badi pamagas ahong ba hong ba jek ngam daba masai ultimately election da masi poll the voting da translate to to gi mamim se tap ni na handak ti sigi questions yam chawna value in hangom thoi kana da khoi vote hada gadage adugo khwaidi gi maru oire bitinga sai se hokdok da haja khiba who deserve our votes akoi gi votes kana na deserve to we have sini ai khuraji mathokwa general secretary UCM lakse direct election da chongjan ting da I ofom dang han hokdok chage ko che koi han ꯌꯦꯡ ꯆꯪꯉꯤ ꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯉꯁꯤ ꯈꯟꯅꯖꯔꯤꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯚꯦꯟꯇꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯅꯣꯠ ꯅꯦꯁꯦꯁꯔꯤꯂꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯁꯥꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯇꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ India ki constitution framers singna adumba media ngamai khoi gi damonda tongana thamamdana kaigumunda toromba leite aduna ekhoi gi tawduri sidi say 1950 dagi post merger da ekhoi si say India gi union de yaure haira kanda elections should be exercised there should be a government there should be some representation haibudu gi adum yana yana ba len ba dongna chatpu podam mani so we are just trying to survive sum matam len ba yana hona ba wani si bang na hekta peace and development lakani haibudu di kaidong me do khanbiru numam di geno da 1950 dagi ngasi phawda akoi madu gi chapcha ma mi ta tade masi tadoi maram sina ekoi gi sidai sida leiriba yamna insurgency gi secessionist attitude ama chauna stage da carry toroga lakpanina sigi potse sium sing hana fajana resolve tawdana sai ba pol mayam sina phanayam phama mi thaga keda phanayam the system change tawkeda pak ta bangam moi maram di geno mukna ba poran khang leide and sigi conflict resolve taw su chani another thing amana ekoina hojik se kaino da hojik rajnoji hangbidi ba wahang du da right candidate ama khat ba hise ekoina khanga do right candidate hojik ti mi am de khanda ya da ni na ko mi ani de khandori Kanba Kanshida Equini Yangado say, kind of vocal loiva. Manipur Mayamgi issues are the Chalaga, not necessarily are they PKS proper proctor, we don't care. Equino music, quite again a challenge to do the Kanota, Equigi existence. Indian Union da Manipur state existence there. Masibu Pazana Pivagamba, Patana represent the Wongamba. Manipur have a state ama India the minor lay. Equigi issue aspiration lay, Miyamgi CC issue lay. State issue problem lay Hibasa. Masidam Kangan Naba Honabada, Karahena, Fazana, Vokalina, Matona, Marinjan Pudakana, Matanda Lepagasu, Speaker Nadima, Tanang, Bidoni, Adugi Times, Lord, the Patana Loraga, Wa Pazanang Godova. Miyangi sentiments, Patana Keri Toroga, represent the Gudo Mido, Adu Budahana, Color Tagi, Vishina Lore, Atopayam Hena, Kolevaxi, MP of University, Town of Honda and Targa, India Manipur, Chocolanica, we don't do the Kidang, the Queen and Malibra, but do Kidan know whether a Kalida, we don't come again. Okay, MJ. Matang say Cookie and P Manipur Kimgi member was a Kaimang John Lidrak was a Kugi National Party Singsi local interest Marwina Manipur interest say serve to Bangamibra Namdragadi Masi alternative Ama Yengo Mathok Tarabra not Ragasu Apapa candidate Pulergadi Congress Wigre BJP Wigre not any other national parties or Maduda Duma Akoidum Lepa Maduki Damakoi vote people Sukai and Kanbibra, not Ragangasai Mayamgi, Apapa candidate Amaputoxi, Manipurbu, representative Hypani, MP, Su MLS, representative Natani, Miyamgi, representative, remute having a sample, having an absolute sample of Maputox Japanese, Adabu, absolute sample, not an absolute representative to Pangabuki, Mayamgi, Vesila Navanina, Objective Modu, Potonuki, the Mata, Karito Watavgi, ultimately, as I get 3 C's, caste, crime, and cash, that's a Patari, Kari having a national, local interest, Septopa. Candidate that a party kari puto kumatok tayo can be. Thank you, sir, for giving me the time. Ahan bada ako'y impact TV bu thagat say adoga lingsil liba leader mayambo ahan bada ikay kumbaki. Ein sigi question gi maranda direct sang bada National Party Phavra
local party or regional party phabra haibagi sigi question magdadi aidi taseng na national party the prefer to akoi Manipur si yam pick level Lok Sabha seat ani khakta leba lamnina akoi locally yam oriented candidate local party the thagat lebesu a center the awab karigam ba koi gi problem state amani sida party line da center na ma khakta natna party candidate mayam duna mateng pange heraga lawmin nabagi damakta national party si a prefer to be haisi anbada thamniengi ane subada Manipur da MP seats anile inner ga outer ne say inner dadi aphaba party or aphaba kanamad adum chatpe yai outer dadi community si loina maklei kuki naga khaktanate itinina maite sulei Nepali sulei akoi maite pangar sulei sigi sida aphaba ngasai gi hairiba oriented candidate to ai pami kaino herega masi candidate aphaba non communal oiba integrity leiba aduga magi moral character su aphaba corruption free oiba magi record phaba adugumba candidate do already akhoi gi damaksi chingmi tammi khaidena aduga community jat ki khaidena loi namaki akhoi thoido hendo na outer Manipur gi aphaba oriented candidate pami aduna naga khangde kuki khangde meitei khangde pangal nepali loi namak ki damaksi azaba ama candidate se aphaba political line dadi national party da I prefer to be aduga on top of that oriented candidate yam integrity leba candidate si pamje hai se si thamni ya pajabo wapum ni oza chongloi na thambiri se mathang se amoko ki present oza SM jala da lak chagi oza akoi ki communal oidapa puna mapu represent to pa puna maki sentiment bu khangba tati tongan ba community myam leiba state am oibni na puna maksigi khanba representative amma lakhot pa habse too idealistic yam idealistic oena khanbi pra natragana kamai ingbi karamba makhal ki candidate koi khalagalai khanbam thui kamai tori oza thank you ahan wakta da impact tv bo thaga chari aduga election biriba panelist punama koi kai komna bo chari akoi hoji khanari ba wafam si akoi india gi parliament ta phamgada ba dumba member of parliament khanna ba adugi wafam ga mari leina bani aduna ahan bada ai observation si india haibasi kaino aduga hauji india gi burning issue si kaino haibaduda I contemplate tongningi india si hauji khwairi henna maruaina mayoknari basi ai gi observation matung inati corruption gi issue si amna chowa issue oena thamjage manisda lariba koi gi recent times da laigriba koi gi scam meam si misda lariba koi gi corruption gi issue meam si masi ama chowa issue ngaktani madomda yamna pak chauna sanction jadabida amok pakhatarak pada koi gi khwaidagi hana chowa issue si koi gi correctness of patriotism to koi gi righteous nationalism se masi ama chowa issue oina india gi context lai ana samsam na hairakanda koi gi bharat mata ki haidragadi masi koi gi national list aduna masi go to pakistan haibagumba gi issue su lai siumba phenomenon si india gi wane chowa yamna apprehensive oiba phenomenon oi masigi system sina masigi policy sina india govern to taragadi india gi future kari oigada ge haibadu gi yamna apprehension lai madumba apprehension du ge madungdam india da lariba ko gi tongan ba
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯄꯤꯛ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯅꯥ ꯇꯥꯗꯕ ꯀꯤ ꯇꯨꯖꯨꯡꯕ ꯄꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯇꯤꯖꯝꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯔꯥꯏꯇꯤꯁ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯂꯩ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯅꯥ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯍꯧꯁꯥꯗꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯀꯥꯏꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯔꯅꯤꯡ ꯄꯣꯏꯟꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯐꯖꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯖꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯋꯥꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯂꯣꯕꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯦꯄꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯐꯥꯏꯕल ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯟꯏꯀ꯭ꯋꯤꯇꯦꯕल ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯔꯀꯝꯁꯇꯦꯟꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯗ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2015ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 6ꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ MPꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯗꯅꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯀ꯭ꯂꯨꯗ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯕ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯐꯣꯂꯣ ꯑꯞ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯩꯈꯤꯕꯁꯦ ꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯗꯨꯅ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗ ꯇꯧꯔ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯦꯅꯥ ꯇꯥꯕꯗꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯐꯤꯗꯔꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯖꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯁꯤꯗ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1982ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯍꯃꯗ ꯑꯂꯤꯃꯨꯗꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯙ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ NT ꯔꯥꯃꯥꯔꯥꯎꯅ 1974ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯆꯤꯊꯤ ꯊꯥꯔꯛꯑꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯁꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯊꯣꯗꯣꯂꯣꯖꯤ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯇꯣ ꯂꯩ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯂꯩ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯟꯅ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗ ꯉꯁꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯝꯊꯅ ꯃꯃꯤ ꯁꯥꯃꯤ ꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ MG ꯔꯥꯃꯆꯟꯗ꯭ꯔꯟ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ DMKꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯟꯙ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ NT ꯔꯥꯃꯥꯔꯥꯎꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇꯨꯗ ꯕꯦꯖ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯁꯣꯝꯗ ꯆꯪꯈꯤꯗꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯀꯥꯕ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯥꯏꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯗꯨ ꯗꯨꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯣꯟꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯏꯚꯟ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗ ꯎꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯡꯌꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯕꯦꯠꯅꯤꯅ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯠꯂꯧ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯎꯠꯂꯧ ꯆꯥꯎꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯉꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ
कई पार्टी होरी कई पार्टी लेरी कर्म पार्टी रीजनल पार्टी तौरबने हौजी क्राइ लेखरे कई तौरी सुमायना ngasai magi political philosophy sida regional political philosophy sida regional interest singa dukia mari lena struggle tongna ba regional party sing chil lai khida bana regional party mang khibagi maroi ba cause hoigani power politics ta sang khibada ge hana thamjage aduga hauji ki future da akhoi yengadori basi akhoi tasengna harakanda national level da sala kanda national party ke beach masi national party dugi magi policy and principle da base toraga wangang bagi khudong chaba laigada banina party independency laigada adugumba candidate amana manipur gi mihut oibadi haujiki manipur gi lariba scenario and context masida yamna maru wayana khali adugumba mi du yamna khoigi fit oiba yamna oratory skill laiba debate tobungam gi power laiba adugumba diplomacy haiba integrity laiba loina na khoigi transparency laiba mi du laitaba taragadi even national party the way of how magi party ki way position da influence to bungamba party ki way policy program da influence to bungamba adugumba yamna matik chaba mature way ba mi leitaragadi aduma mi sing du haujumat ki way na de transitional way na akoi gi pangthok kador election sida akoi na mi thamba yai haina adumaina okay national regional kai da bida koi candidacy patar gadi mahang na koi local interest miyam gi interest bu pukhat pungam gada lobby to bungam gada orgati pai have ne aduga regional party karam na manipur da ki kaithar khibage na targama gi mapangal handaki bi power politics lapagi mamita bagi wapna thambiri to maruina regional party phaba targa su regional aduga national party sing loina mu phaba targa su candidate phaba mathap taba targa su ultimately issues sing mayam si su yengdaba yadi habni aduna koi manipur gi miyam si hairi ba category hom jiri tholaga issue da yenga mari su ba category se da yenga vote thadari bra have su yam chaw ba question ni adu so ai sedai amuko gi president waja phd bandla chege waja akoi issue da vote thadari bra thada dragadi akoi je ngasai su ta pi ki power politics amal ai habni na delhi da nong chu taragadi manipur da satin to pi happy film du da delhi da paliba national party do ko state da su thagar pagi mong da laktori bra kari wahum thamini an mamakta da impact bina sigumba parliamentary election gi matam nakshal pasida sigi issue ma raise tawraga pugat pira pasi yamna maram chai matam chai masigi namakta impact bi thara chari loina na lengbi rakli khai pumna mai kai kumna jo chari project mp gi wafam ji lagan sida sida ekoi praja gi side gi people sing gi side gi ekoi na mp sida sida kari hopeful tawrage tawningai oirige mamangana ekoi na kari ekoi gi aspect che phangba leigrage haiba question ji ekoi na mangda thamagan ekoi da public ki oibda di thodo palaite aduna hojiksu mp sidai da election sidai da aikoina vote thada duri kari gi thada doino kana da thada doino haiba question sini aikoida fill tawjeri chi aduna aikoina yengjadi hoi aikoi gi parliamentary election sigi magi system sidai da vote system sidai da aikoi gi seat ani laire seat ani sina aikoi gi lairiba aikoi gi regional issue sing aikoi gi state ki issue sing che masi kayam yamna pukhatpa ngamgadage aikoina mi do na mi ji phare na ingalaganda madugi wafam china kayam yamna nation gi oiba mungnaga doriba aduga majoritarian oiriba sidai kayam yamna changjan ngamgadage haiba question ju aikoi yam chawbu wahang ama khang aduna aikoi gi missing che yam da banina aikoina apunba force ama darkar leyena ai ahanna da fil tawi aduna aikoi gi interest mayam jingje state ki masi loima aikoi north east ki apunba interest amada wa taroganda aikoi gi agenda si matang manipur gi kari agenda pukhatani asam gi da arunachal gi da leiba agenda singji mang thamaganda madu gi debate si da yauraba adana madu khanaraba mi sing do aikoina karamba mihut ohem gada ge si aduda yengak paduni hena maram chagadra na khanje aduna aikoina hujik mp ani thaga ga dori si da sigi sidai individual gi oiba yamna marai baki maram dam gi regional gi oina khanba meeting je masi vote ka bangam de maram di system jinani party system haiba ma leiri masida samna hargan da khuju laka de congress ama chung bjp gi oiba wafam chonon de hekalai atai regional party sing ama magi tangai phadana mi thadu e haiba gi wafam ama kar leina na thadok padi yai maduna di hekto oiba ya de aduna achauba organization da loimak belongs to bunina aikoi peoples ki apamba aspiration che party sing jina kayam yamna aikoi gi magi manifesto da phanam yauraga su public ki wani yenga prakar khaganda aduga national interest ta magi system sida magi politics ta magi kanu sida
मोइगी अपाम बसिदैदा अखोगी स्टेट सिंगसिगी अपाम बसिंगसे नमतलगा थम्ब्रा हाबसि येंगागदि अखोगी नेशनल की अदुगुमलबा पार्टी सिंगसिगी अपामबदा अखोगी अपिक अपिक स्टेट सिंगसिगी मी सिंगसे मसी हुम्मगांदा पूरगा चटलेब ngasi फाउसिदा अदुना अखोगी प्रजागी माइकैदगिदि थोइदोंना मसिदैसिदा अखोई इंटरेस्ट सि थोइदोंना लेते अदुबो अखोगी हांगना लेबा सिट अनी खचे तंगाई फदना मेंदबि यादबनिना मसिदा ngah ngah ki achauba अखोगी ग्रुप हाय तारे political party सिंगसिना मियाम सिंगसि अखोगी मनी पावर सीजन नदना कैदोगना तौरगांदा अदुम बोथ थादा गिबवानी मियाम की अपाम्बा लैरिबा इशू मयाम मा इंसर्जेंसी की खुलाई पाइरिबा मसी मरम चाना पाइरकप्रा नत्तब्रा हाइबना चिंबा सिगुम डिबेट तौनाबा ngamba अदुगुम्बा अखोगी कैंडिडेट ngasi फाउसिदा थोलक्ति मचा मचा की डेवलपमेंट की और अदुगा तोंगान तोंगान बा पार्टी की कई इंटरेस्ट दैसिदा सुम मतम गाइबोना अखोई लैबदौना तौवेबा अदुना अखोई पब्लिक ना फजना अखोई रिप्रेजेंटेटिव अमा खनसे हाय तागदि सिगुम्बा तोंगान तोंगान बा वेराइटी ऑफ पीपल सिंग यावरगांदा मसिदा हाना डिबेट तौरगांदा मदुदगी चॉइस तौरगांदा खंगलगांदा मखोई सिंगदो फरे नोय ओहुमसे फाइट तौनरो नोय ओहुमसे नारायबा गेंजरो हाइबगी अदुगुम्बा सिस्टम अमा अखोइना सेमबा ngमगदि अखोइना अखोगी कैंडिडेट सि खनबदा नुगाइगने खल्ली नत्रगदि मतम मतमगे अखोगी पार्टी सिंगसिगी मागी अचौबा सिंगसिना अखोगी मागी पार्टी की इंटरेस्ट टू दैदा तौननबा सिस्टम ओइना तौबनिना अखोई कमेंट सिदैसिदा थोइदोंना याम कन्ना लैजदेना आई स्माइ थमजै ओके याम फजब वफम ओजा देवाना थंबिर मथंग ओजा लियन गांगते पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लाक्चगी ओजा लियन गांगते सी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने अदुगा मसामा खोजी खोजी कोई शिव सेना मणिपुर यूनिट की सु मेंबर उबिरी बाको ओजाने अदो ओजादा लाक्चनिंग से ओजा ngasi की से रिप्रेजेंट तौबिरे से पॉलिटिकल पार्टी ओना रिप्रेजेंट तौबिरे ओजाई से कोई एक्टिविस्ट अमोइना रिप्रेजेंट तौबिदु ने अदुना अनिमा की वाफम अदुम थंबिबो के सुकाय देख खजे बाइनरी के वाफम मति लेरे कांग्रेस बीजेपी एवरी टाइम को लोकसभा में खलाकपदा इवन स्टेट की मेखल लाकपदा सु सिगी बाइनरी सिस्टम से मायाम से ट्रैप तौबन तर सिदा तुम उपाय लेतबगी ममी ताय अदुम अफबा कैंडिडेट ओतार गदि अनी जदगी सुकाय दी हैवी वाफम दि थंबिरी बट एट द सेम टाइम इश्यूज यंगा बहुत हादा गदम हैवनी अदु मणिपुर दा vote की ममांग नत्रगा vote की मतुंगदा everyone talks about issues मणिपुर दा थोई issue में हम लोय पथोगा खनानी लाउनानी अदु ultimately vote तदी translate तरुते मधु तदी voting की मतम तदी personal interest everything aside वजा बबलुन से ताकि खिबा सी अहुम cash की interest ता नत्रगा crime की बदगी last but not the least caste तोंगा फुरुप यंगा मधु दा vote हादब की वापम से लेरा बरा है बदुनी करी वापम था मिनेंगे हंदा की मेखल से सु 3C ता कोई trap तौदुरी बरा binary दा trap तौदुरी बरा otherwise regional party नत्रगे individual singi independent candidates singi scope su lekam bi barakari wahum thame no makta nasigi sigumba mega manung khutna aiba sigumba program impact tv na pang thokpa gi damakta sigi saruk yaba matam piba gi damakta su thoidok hindong na harau phongdok sari ado loina na ngasi la iba panelist puna makoi kai phumna but sari ahan makta Raj, naki question do na kano to chinge da basically we koi ngasi phomi se lakado ba 2019 gi Lok Sabha election asida karamba mi oi mi hutto koi thagat ba phagatra hai ba objective da du gi theme ne koi lak panina e do ai de kitang to ra ki pot dum lak chage kitang tenter na thambi oza koi minute ahum gi manung se ahan bada koi na maru oi ne koi na mathau tari se Manipur context hairagadi we need a person who have a guts we need a person who have a long vision and we need a person who can extensively bring our issue in the parliament sem ahan mada thamjage aduga Manipur se ekoi sum yengak pada Manipur politics ase it is going where the wind blows mainland India gi nungsit ama sil agadi ekhoi da su nungsit adugi iho nungsit silai however masai agi maru bablun hai budana si ahum money power amadi leriba political equation ase yamna adu wai da punghai haidokani hai basidi I disagreed with that which means I endorse that si ahum dudi khangna una adwai political game lakin hai ai thamjage secondly I'm quite optimistic
national players say in a national arena we always say BJP and we always keep on saying Congress. Moi party ni se karam hain hawrakke kadai phawdang ngasi mogi football leibagi haibase ekoi mayam khangai bani. But at the outset, we also have to realize the rising of regional parties in India in this political trend. As I said, South India do Yengbio and part of Central India do Yengbio, adoga, adom Western side do Yengo, and then again, Northeastern states do Yenga. Regional perspective say it is on the rise, which means you cannot take very lightly by the big brothers, Congress or say the Congress, BJP. My party, regional parties in the Yamna pick penny. My city Yamna, if I yin shilu, the Suyadi Haibagi, Matandu, who's Oidre Haiba Masai Tamzaninge. Because at the end of the day, I say, when the India Sarkar, so a bunch of regional parties so likewise, in the Congress, we have all the bunch of people tying up together with the alliance of some scheme of the neighbor. So we have a regional potential, I think we should not just take it as a light thing. At the Manipur context, coming back to Manipur context, we need a person who could probably may wakalon naging advocate to be mayaba. Yamna issues center the parliament pukanda magini hayba khan mayaba adugumba leader may koy mathaw tayo. He should not be a spokesperson of that particular party where he won. We don't need that kind of MP to go and speak on behalf of their political party. Ekoy na darkar way raising us the need of the hour is we need the person who would speak on our issue based on whatever circumstances we have today. Aduna, yaragati andaki lakado mikal asida. I won't provoke or I won't give any kind of comment on other political parties, but I think it is time for us to retrospect and reform. Electoral reform must ikoi mathaw tare. Praja Singh nasu, right starting from me as a voter or as a politician, I think we need to change the system and we need to go into a different direction to ensure ngasi ikoi mayam buding haki politics tawreng haki ko hingi hai na lower self. Aina kiri ba ina khali budi tungi generation lakado budi what will be their fate? This is where we have to contemplate. Essentially, I would like to come to a basic point. Khangado ba outer bo oiro, inner bo oiro, adugumba elected representative center the ngambo ngamado ba mi ade lobby to ba ngamado ba mi ngasai tama Pradeep haibugumna. Salaga ad statue gum no phamaga moigi numit kun bi phama numit taramani phamuraga adu gi stipend phangaga yumda halakpa adu ga Delhi de yum ka yumda pairakpa adu di tos. What we need is we need a person who would exactly ekoi demand to ekoi darkar oiba poto parliament da policy oina khati mangamba adumba MPs, that is what we need. Salaga ada dumb and dumber oina phamba aduga moi headmaster na sui mel aga Homo haina pomba lepo hai adum political party gi MPs koi mathaw tade. Therefore, at the end of this my speech, I would like to cautiously request all the general in public, be it in the hill, be it in the valley, don't go around with the powerful blow of what we call 3 C's. At the same time, judiciously, kupna khallaga. Yamna orator oibi yaba aduga ekoi gidamakta ngangba yaba bias leitaba integrity leiba adugumba mioi amai koi khanma mathaw tare haiba se ngasigi hanbi round panel. Thank you Uja Lien Gangti yang phajobam tambiri guts leiba vision leiba Lok Sabha da miyam ki
इंटरेस्ट फजना पुखटप मंगांग बंगम तुम लेतबा फमग लेतबा स्टाइपेंड के दमकता यावबन तबा तुम मियोय दु मथुक ता हेबनी बजि पाउदा पैनलिस्ट तरानी थोइना फोंदोरिबा वाफम सिंगसी एस्पिरेशन मियाम की अपामदनी इट मींस अखोगी ममांग की 2014 ना पांथोक के तरा तरक सुब लोकसभा मेकल ने हरक पांथोक जिना पांथोक का दुर्बिसना तरा तरे लक सुबनी मसेना ताकपति तरा तुरलक सुबा 2014 फाउबसिदा अखोई मियामना माई पाकना अखोइना थागखि मिसिंगसिना अखोइना पामिबा अखोगी एस्पिरेशन सिंग अमदा तौब ngamdra हाबनी इट मींस अखोइना थादखि वोट सिंग दो माई पाकना माई थिर हाबनी सक्सेसफुली फेल होरे मरम मदन हदकि तरा तरे लक सुबा 2019 की मिखल सिददी लोकसभा मिखल सिददी हंदकी माई पान नुगे दमकता माई की दनबा करी तौब ताबगे हाबगी वाहंगदो अखोगी पॉलिटिकल पैनल्स मैम से लिसिम लेजरे लेबिरे आई ओजा रूपचंद्र दाई पास तौजक थैंक यू राज पॉलिटिकल पार्टी तरुक की रिप्रेजेंटेटिव अखोई ngasi की पैनल मेंबर ओइना फमना लेबिरे अखोई चर्च लीडर्स दगी एडिटर्स दगी CSOs लीडर्स सिंग्स दगी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मैम दगी करम मखन की अखोई MP पामी हेबदु याम क्लियर कट ओइना थंबिखरे and I think it's right time haitare hoji political party pumnabak makhogi MP candidate kana thadukadage habagi selection ki process lebasida mayam ngasi phongdok piribasi saruk khara khaktang loksan biraga akhoi masigi knowledge kitang sinabiraga karigumba akhoigi candidate tu khanbirak pata taragadi perhaps ngasi akhoina pangthok cheriba mega manung hutnagi कानबदु सोइदो फंगदरा हाबगी वाखलोनी अखोई तरुकसिदा अनफॉर्चुनेटली अखोई हुजिक रूलिंग हुजिकी सिटिंग कैंडिडेट की पार्टी कांग्रेस ती लाकबिद्रे अदुम ओइरा बाबुदा अखोइना लेबिरिबा अखोइगी पार्टी तरुकसिदा अखोई हुजिकी पैनल मेंबर मैमना थमगिबा वाखलोनसी करम मखनगी कनो थागत पिरकदोइबनो करम मखनगी सिस्टम दा whether regional gi wakalon thajaraga regional oina punjal North East की वैना अकोई regional political party अमदा पुनः पीरगा 5 की काना बदु लोरा नत्रका center द church leaders, editors, leaders of the CSOs, political activists, mayam political party दगी अमसुंग अकोई की मथंग थाका कदरुबा MP जी करम मखन की मी expect तो ये बदु कोई भजना थंबी it's a tall order है तारे political party तरुक लेंजिन बीरी होजिक मखोई द प्रजा मियाम न थंबी बसी मतम तंकक चक चारब्रा हाइना थमजगे करिगनो हदा लाकदोरिबा 2019 की इलेक्शन असिगी MP कैंडिडेट वैना कना थादोकतगे हाइना पॉलिटिकल पार्टी खुदिंग हौजिक एक्सरसाइज तोबो मतम करम सिस्टम दा रीजनल की सिस्टम दा चंगजी हाइब्रा नतका नेशनल पॉलिटिकल पार्टी वैना अखोई फाइट तौजी हाइब्रा नत्रगा independent when a fight to zebra haidana mayam khanaba matam tanja adudani ngasi akhoi editor sing amasung CSO mayam dagi karamba makhan gi MP thagalaga manipur si akhoi mayam na praja miyam na pami ba aspiration je phangadage hojik phauba thagaki ba MP mayam gi matang da praja miyam da kari wakhan legi habdu mayam da chap chana thambikhre ado hojik akhoi ngaki mamang da join to bigi ba akhoi NEIDP gi akhoi yumnam nabachanda vice president ningjindra lere akhoi Nabachanda da ख्वाइदगी हाना थमनिंग बा क्वेश्चन सी NEIDPC North East India Development Party हाइदना North East हाइबदी रीजनल लोइबा आउटलुक अमा लेबा मानबा दुमा पॉलिटिकल पार्टी अमा माले अदो हौजिक नौदी नौरी पंकुई कुइद्री हौजिक BJP गा मणिपुर की सी सपोर्ट ओइना MLA काद्रगसु अदुमाइना चमिनबा पार्टी ओइना तौरी लाकलिबा क्वेश्चन सी लाकलिबा 2019 की असिदा political party alliance हाना तौरुबगी वाखलोंदा थागतलिबा BJP ना थागतलिबा सपोर्ट तौदोरिब्रा अदुगा मदुदा NEIDP ना पामिबा मिओइजे करिनो हाइबदु इन्फ्लुएंस तौबा ngamगदोरिब्रा नत्रगा अखोइगी हेक alliance party की vote नक्सलकांदा चनबी अमलै friendly fight अदना अदुमाइना चथगदोरिब्रा प्रजा मियामना सोइदना खंगनिंगनी नबचंदा your 3 minutes starts now थागचरी तमो technical की problem number more kanda marakta ngahak break la rubi kita mukta mayam puno mon ngak pigani North East India Development Party si suna de kichai hum longta ngai riba dum lo party ma khagni party si 2015 ki December ki tang kun go humdoi da semje khibani aduga Election Commission of India na recognition pirak puche sahi mule raga pirak pani 2017 ki Manipur Legislative Assembly ki election da North East India Development Party, अखोगी पार्टी सिना
थेंनखिबा मतमदा पार्टी से मियाम मसक ताकनबगी सुनदगी नुमित कुनगनी थोइनिकदगी हेना कोइद लेहुकिदे मसिमक अखोइगी यामना चौबा करी हाइतारे निंगमदबा मा सुमाइना थमजगे हारिबा 2017 की इलेक्शन सेदा अखोइ करी हाइतारे सीट 13 कंटेस्ट तौजखिबा अखोइ लाइबक्ति लोइबक थियौरे हाइबतारे सुमाइन तौदना लाक्सबा पार्टी मखंगनी 2017 की इलेक्शन दा अखोइ लाइबक थियौरे हाइरकांदा सीट अमा फावबा अखोइना कोपाइ तौहौद्रे हाइरकांदा नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी दा निंगनबगी वाखल ngasi करीमता लेते हेना हेना अखोइ ग्यारप तौनबगी तमक्ता अखोइ नुंगमसुंग पान अखोइगी करी हाइतारे यामना लॉजिस्टिक अमदि मखल मखथेल गी अखोइगी करी हाइतारे अखोइगी थौदांग कयाम ख अखोइ लौरग चचरी हेना सुमाइना इ थमजगे अद्रो ngasiगी मनुंग हुनगी चही लोसिलपगी मेगा मनुंग हुना हैना पांगतोक पिरिबा थौरमसिदा अखोइगी पार्टी अमदि इसामकपु सरुक याबा फंगनबीबा सिगिदमक्ता हाइनिंगा लेक्तना इम्पैक्ट टीवी बु थागत फोंदोकचरी हौजे अखोइ तामोना थंबी के वाफोंगी मतुंगिना नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी की ओइना ngasi फावबदा हौजिक फावबदा अखोइगी पार्टी की मिरेप सीमा ओइरनी हाबगी चप चाबा लेखाइ ताबदी लेजद्री अदुबो अखोइगी पार्टी की मिरेप थादोकलरोय नत्रगना थादोकनी हना हाइबदा खैतंग गनमली हाबे सिमसोइना मैमदा थमजनिंगे अखोइगी पार्टी नौजरबसु पार्टी स्टेट चंगा कांदा मसक नाइबा अखोइगी करी हाइतारे पॉलिटिशियन सिंग याउरी अदगी एकाडेमिशियन सिंग खरना अखोइगी पार्टी की मिंगदा इलेक्शन तौजगे हाबना चिंगबसु कयाम खक लाकपति लेतबदी नति अदुमकपु अखोइ खन्नबगी मतम खरा अखोइ लौबा ताई हाइदना खल्लकांदा अखोइगी मिरेप लाउथोपगी वाफम जिबु लेत्रि मिरेप लाउथोकनी नत्रगा लाउथोय नत्रगा कोइ मिरेप थाबतोकनी नत्र थादोइगी वाफम से मसिमा इ फाइनलाइज ओइजद्री मज थमजरगे अनि सुब पॉइंट हौजिक बीजेपी का अखोइगा चमिनबगी वाफम अमा अखोइगी तामो एंकरना थंबिखिबदु हानसु ममांगदा अखोइ डिस्कशन सिंगदा अदुमा खरदी अखोइ थमजखरेन अदुमा हाइजगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी ना पीपल की मैंडेट की लाइबा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से सपोर्ट तो हाइबनी कनागुमा पार्टी तक ngasi बावदा अखोइगी अलायंस लेती याम क्लियर कट मैम मसिमा मैम दा थमजगे बीजेपी ने लीड तोबा गवर्नमेंट ओइबगी बीजेपी के अलायंस मान बने कांग्रेस ने लीड तोबा अखोइगी गवर्नमेंट और तारगसु अदुमाइना मानगने अखोइना खंजबदी अखोइ पार्टी ना खंजबो खलो लिकरिनो हारकांदा वोट की मतमदा अखोइगी कानानबा अखोइगी फनबा हाइदना मागी ngamnanaba honaba हाइदु हौना साने अदुबु पीपल ना अखोइदा मैंडेट ओहेंद्रदना पार्टी खरदा मैंडेट पीरकांदा मदुगी कनोदुदैदा अखोइगी मेजॉरिटी दुदैदा हारिबा गवर्नमेंट दो लाख तारगदी गवर्नमेंट दो अखोइ म्यामगिने अखोइगी सरुक यागोरिसिने मसिगी वाकलोल से पार्टी खुदे मना लेबम थोय हेबसे मसिमा नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी दगी सुमाइन थमजनिंगे थैंक यू याम क्लियर है एनआईडीपी की स्टैंड जी हौजिकी वैनदी कना थादोकतगे तो लेप्त्री ngनमनली अदुगा बीजेपी की अलायंस नते प्रजा की मैंडेट सपोर्ट तौबने हेबनी ओके फाइन नेक्स्ट तमनरा ngasai अखोइगी बबलूना कैंडिडेट मैम डिफाइन तौगिबदा कैमिलियन हेबा अमा याउकी अखोइगी जंगल मरक्ता लंगजलगना जंगल की मचु हेक मानबा लैंगोयदा थमगन लैंगोय की मचु हेक मानबा अदुगुम्बा मयाम अमा बट इफ देयर इज वन कैंडिडेट consistently अखोइने सुम उरकपदा कैमिलियन ओइदबदी अखोइगी तमो जी तमो नरजी ओइना उइ तमो की पॉलिटिकल पार्टी उजो थादोक्तना लाकपा बट अदु हाइरगसु अदुगी मथक्ता good candidate oina mayamna ngasai mayamna pambasi marak mayamna panbibi jawi one of the best candidate ni hairgaju but nevertheless hoji pagi oina di debut haibadu madi tawbangam dan leire system gi kainoni victim ni ene lawi bra akoi gi india da leriba ngasi akoi ngangna riba aji mi ani kaksina center da kaisu tawbangamoi हाइबगी सिगी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सिगी अदुगी विक्टिम ओइदोरिब्रा नत्रगा सी अहुम दु पोजेस तौदबगिरा मथंगी जिदा सीपीएम ना लोगदोरिबा रोल जे करी ओइदोरिबनो सीपीआई ने लोगदोरिबे सॉरी थैंक यू रूपचंद्र आहनब मक्तदा इंपैक्ट टीवी बु थागतचरी लोइनना यावबिरिबा पैनलिस्ट सिंग अमसुंग खन्ना नैनबसिबु येंबिरिबा मणिपुर की प्रजा पुनमुकु नोलुकचरी आई
sigi discussion sigi kanaba soidana leigani haina phauji. I really value it. Koina khanari pa mayam si without any bias, yamno openly, sincerely magi mot phongduk na banena khali. Masigi naina ba de yaugri ba wakhalon sing si prajana su kupna khanda bigani haina thajai. Ujiki hairi ba pora sida yes. Raanti tawbesi raanti si praja ki property ni. Kupuna mangna khangmin ba chungani. Kana gumba mioi kharadi raanti toriba sakti pai riba mioi khara khaktagi wena su khalle. No. The politics is the property of the people. Aduna sune ko na inari bisi. Political party ki interest gi di people ki interest tu na henalum na logani hai bisi ai samak amasung ai party ki thajabani, and that is the commitment. Hojiksi yamna complex oiba amasung complicated oiba rahanti ki process amada leibanina praja su khanna nei nabagi tangai phatabasi lei. Electronic media nangasi chathari report sa this is a new chapter towards advancement. Maramdi rahanti ki nei narakpada people ki opinion, people si the enthused togadaba moi the sensitized togadaba port mayam lei. Saigi hangbi kiri wangdu da yes political loyalty hongdo hongjin tobasi aidi pamjade maduna aphabasu purakti koi side mayam puno mang khangnari ko ayuktana raanti dolamadi yawba numidang weramdana madi yawbasu mayawri masiguma port mayam si ururaga prajana raanti toba mise phajana ngangna dabasi phawi ai samak raanti tokjaba active politics ta lejabani sometimes mayam nang narpada khang buwaba thengna jei adabu aina igi loyalty hongdana lejaba sigi respect amadi people na thambi madusu ai khangjei ujik lai de sai ai movie ne bablu ne adagi jin len gang ti ne moina ngang ki bad khara khara di loin yaw ujik ki lai ri basi system asigi asoi bagi pot mayam am leini adom da de khoi nei na basi khara wali aduna ngasigi nei na basi dagi aidi makha taba pot amasulla ani na thajuji hujiki lai be electoral system itself is a very defective ngasigi system asimak na maram weraga one of the major causes for the corruption masimasu ai khoi thajamina se corruption free oini nekta kananom na hairga oido never. Because corruption ya horuk hamdum mendana iputta mendana chai dharak put ngai yabani yaroi hariba hujiki leiba system asidi asai gi si ahum gi wadana ti che chummadana hainari ba pot amane aba money power muscle power haibudu munung dunia orsi then criminalization baro tangasi chathari ba electoral system asidi aine election commission gi meeting amada 2013 da I was representing my party Delhi da ngang na bani ujike leiba electoral system asigi soirak pasi electoral system si reform to gada bani made manung da corporate funding ase check to ba yada ba inu ware blo hurga hujiki government je mung lak ko matung da de corporate kangbu na paisa se pi ba haidok ta ba ya ba masing haidok ta ba ya ba tawning gai to ba ya ba en port che ona ten la imne that is the result now adudi vote le pasidi leipaki seba tawjaba ngamba tawgena khanba thamoi sengwa mi kayama leite na lobino but system asina maram moiraga ngasidi paisa paidra di vote le pa yadis for example I want yam high as narese kunung sibi na panganga du ma di paisa pai di ne si praja na harino paisa paidra di vote ka ba yaroi hai ba por ma ka uriya why because the system aduna the electoral system has to be changed. Hujiki nangoi khangi, but hujiki ke hunang na bati hobo tangai fati. Proportionate electoral system ama on thobo matam hujik lai basi British na hodom ba por mani. Past the post. Ai di phiran pai na join ai babta. Ai koi yang biu ko kendra mate average the Manipur ki 30,000 voters le. Vote car is lising taru khak phang ka ba yauri
That means 24,000 na milising kun marini yada badu maduna kariya ba madu gumaya maduna kara ka sarkar seme. Is it not a minority government? Minority government ni. Kumni yung bi matam the legally, socially, scientifically, systematically yung bi kanda sigi system asina pur kanis oiroya ba. The real representation natti. Aduna sige system si change to na buhon na ringay maraksida hujikki wena sagi nga sige topic ta ay gi mihut MP karam na khan gadege kanabu khan gadege ab topic se. It's a very good topic. Mi apaba khan ba besi number 1 ne abko mi puno mang yaning gada ba adu mi apaba besi da apaba du gi magundu mayama ma changi mayam gi mohut sin ngang ngamba people gi interest phajan sap to ngamba influence leiba command leiba coordinate to ngamba asagi koi de MP ani khak leibani na party am tagi chalasu haibana chingba mayam le so many questions cd kari MP sing adu gi su moigi to ngamba amasung moigi knowledge moigi determination moigi commitment mayam tu phajana to ge na tawrabadi one MP also can do quite a lot cd regional party national party khaki wa gi wanati hai regional party tan pair ga fani ne khanbirunu national party tan pair ga fani su khanbirunu hujik lai riba sarkar simak BJP si man khwai chawba party ne hairi but coalition government ne lairi se adu seng ne ga di man phangi 31% khakta ne ba 2014 ne phangi se 69% na mabu yadri bane ba vote wise seat wise BJP got 52%. Ado 20% phangiba parliament da adigi UP ki assembly purna tawputu da BSP si 20% phangyaba but without any seat, no MPs. Now again in Tamil Nadu DMK got 26% but without any seat in the parliament. Sumaina system asina pirak pa defective oiba result mayamaduna prajasi confused to where. Aduna, hujiki wenadi, I campaign sida, electoral system si hong dabi yara roy. City hybatare, man sooner or later it is going to take place. Prithipikali pag marfudra mangada already changed. Maramaduna, sige system si change to na po honoring ay maraktasu, hujikari to gudagise, I koi mayam si ihay hainadri. Why not? We make an appeal to the people. Let us make a free and fair election. Let us start from now. Election chumna tok okay. Election di chumna subtok tok diya. This is manipulation, proxy, money power, muscle power, and what not. Sita lahan na tori puna magsiti amat tiyeng udraga chumanning ba phanning ba giwang hatangang ba ni yaro ya ba. Thank you, sir. Tamon nara very veteran politician ni akoi panel member mayam da thought thinking kept upnanabagi tanjama pireng kali. We have not yet asked for free and fair. Me apabadi pami hai vote semtok na ba vote ki electoral process semtok na badi karigi hujba hungry no hai ba question na lang me we'll get a feedback from the panel member ma'am. Next I come to Irendro Laichom convener Praja. Akoi ngasai pambagi group ta gut leiba vocal waiba adagi intelligent waiba language me am ngang ba yam panbig re some qualities mayamna already Irendroga identify toba but somewhere statesmanship ana amasu pangi madu madi khitang di wat prandi khanba. That's my public personal opinion ni mayam gurum da yai. So is the Irendro as convener of a political party la iba election jida kari role no loguri se. Are you thinking of throwing up a candidate mayam na pam ki mayam na pi quality mayam jid leiba candidate ma puthokpa ngamne na thajabra natraga will you remain a critic of the system karino lakaduba election je logoduba roles. Tamarupa, first of all, thank you. Tamarupa Impact TV bu thagachari ai samak Manipur gi regional party khwaidagi noba regional party haijatare PRJ mayamna su nuksina praja na thonbiba adugumba
Manipurgi regional party amagi leader ama oina ngasi represent tauba phangbagi khudong cha bibi bagi ai thagachaba phongdokchari akhoi party si yamna nauriba aduga adugi mathaktuda akhoi nahasingna predominantly majority oiba party members na adugumba akhoi political party ni akhoi bu sigumba platform amda kaubirakpa haibasi Impact TV na buoiro, ISTV na buoiro, aduga ako'y editor mayam na ju, ako'y na iserak pa, ako'y na haiserak pa mayam, publish tau bibagi praja mayam gi, mapam da yohon bibagi ako'y na yam na harawa, ako'y puksay, yam tagat say maram di, sahiya ni gi mamang da PRJ si Karino, praja si kanano, karamba party no si kanam kangam de, hausik ti tam na, mayam na kasi Kangbi su haure masih akoi ki party ki workers sing nasu yam kanna hona bibagani ni habisi mai ai thagat phongdok sari hauji lady ba train je akoi nasu uzak matam da akoi regional party se yamna mamang da leram sahi ani ki mamang da leram pot to ga hauji le pot si ga yam khenare regional party se tam na magi momentum ama yauna akoi yam kanna pak chok tor pagi mami ta ba ma khoi uzare adu ngasi degi yam tra bata sahi mari mangai matung da amu hena kan khalakani ha ba sai ache bathaja lai jai ngasi ki topic who should be our MPs haibagi matang sida yamna atu bida wahi amani ding thamjage khoi tam bablu ngasai pan pi to 3 C's khoi ki crime corrupt adegi crime cash and caste The caste key factors in Manipur the kaya out the brain color CD mayama tole C for communal C for certificate statesmanship se certificate na oigadoira na tragamana lead tauriba magi performance to na oidoira mana ngangtorok pa to na oigadoira have to the depend away akhoi certificate ti akhoi paine banga tani in fact akhoi gi hojik sitting energy sitting MLA akhoi gi MP sorry Oza Maina Dr. Maina I think Manipur deserves him and Manipur people deserve him akhoi na elect ubunina we deserve him because in democracy we get the leader that we deserve Shima am saying thamjani aduna parliament sahi tara manga Manipur gi issue da karam kanda hai MP sing suna khoi gi Manipur gi issue gi matang da ngang hi balai ge hai base ma se khoi tasengna khusa amasi da thi bdo bok da khoi kai hai tare konani hai tare aduna tuminna adum lai ba tasengna ina phagi woi kai woi khoi member sing da hai khoi hojik lai ba MP sing sidi Parliament manung to tummaga dum layer male lollipop ummaga layer male haibasi mukta ai haijagi haitare aduna I think it should not be 3 C's crime cash and caste it should not be those 3 C's it should be character and character it's all about the character of the person mio to gi character to the wena akoina sogot kadabane haibasi mai thamjani maramdi certificate pairagasu courage yautragati ma ngang ngamoy parliamenta courage yauragasu magi oratory skill do yautragati ngangtok pungamoy aduga akhoi gi editor gi maike tigi ngasai haipet pan gi bakharasu lei akhoi gi MP ama khatani na ani khatani na akhoi power leite aduna we should be more diplomatic haiba wahi kharapan gi I think rather than being just diplomatic our MP should be defiant. Our MP should be dominant. Why? Me amakatong targasu. One person that speaks the truth is more powerful than 545 MPs. Diplomacy katang na yaga daw natin. Defiance am susangi kitang domineering oy pam susangi. Maram di hausi akoy for example law reseba. BJP ka Congress ka Manipur se tawriba electoral politics why they are fighting for those 2 seats Manipur the BJP na palaga center na kaimta kana ba phangde all they want everything that we have seen in the last 3 years sagi seat ani se phangna na bne Narendra Modi Prime Minister na sahi ani gi manung da Manipur da mari ra manga lai se kai for those 2 seats aduna
Sidani si ako'y na underestimate to yaro. A lion, one lion is better than 1,000 sheep. Haibusule. Adugi lion do. Madu kan na ba effective na nga si sugumba for mama organized to biraga. Mayam gi mo lawi ismaina. MP gi candidate tholok pa mayam siya. Tamuru pa hoina effective na. Debate ama to biro aduga who is a statesman, who is a coward, who is kahitare kanana maron thui kanana tokte kanana lollipop umagalege kanana laibaki issue da ngangi haibusima akoi akoi adu praja miyam gi mafam da yamna clearly see for clearly akoi thamba ma thok ta bra na khalle. Thank you, Irendro. Next, akoi lakado isi National General Secretary ni NPP gi Vivek Raj Wangkep hana ex-minister amasu ex-MLA ni. Welcome to the show. Thank you, Tom. Hojik NPP, National People's Party, based in Shillong, with aspiration for Northeast, if I understand. Ado ida di mayam nang ngasai ngang na gribi da pamba structure amgi manung da Vivek Raj function tori ko. Ado hojik hojiki wena di Manipur da BJP ke alliance wena chatli. What are your plans? Mayam na apamba phongtok kre NPP na BJP ga chapmin na gadori bra hanta ki lagli ba election jida or ngasai mayam na pamba thamgriba aziki statesman oiba character leiba wa ngang bangamba Manipur gi interest ngang bangamba adugumba amada ami ma thakna ba sem gadori bra natraga are you going to fall in line akoi ngasai ding ngang na riba structural akoi kainwasina akoi alliance wermina noi akoi da masi sichima contest tora anu haiba alliance ki structural political party national political party amagi mathakte hairaga head office te hairaga loina makhade inbadu maina alliance ki manung da chami nagadori bra or do you have an independent voice? Thank you, Tamo. Legend very well ki panelist mayam. In spite of being 31st December, mayam puna mag hujik ki great tonight ke tawgado bahut da ki Manipur gi ba sigum bakhana minari ba ahlaman ichina mayam puna mag poi ai gi site gi thagat chari nolokchari. Tamona hujiki thambiri point to as far as I see a side editor mayam dagi NPP is the ideal platform. NPP ki National People's Party ki platform se it is a we have right now we are not a recognized national party, but we are moving towards it. Nakshal hai three states ki recognition phange. Unfortunately, Mizoram we tried. But we still haven't got recognition from Mizoram, Manipur, Meghalaya, Nagaland state. Ahum da di koi recognition phangaba. Aduguma party ni state recognition phangaba. Aduda. Hai riba koi National People's Party ke koi platform se. It's always number one. It is regionalism and tribalism. Adugi platform da adugumba. Aduga Northeast ki lai riba ngasai ki takpi ki ba MP kun manga se koi na platform mo da pura pung ambata di mayam su thambi ki akoi kanuna PD Raina Northeast MP forum ki but there is different parties have their own different ideologies hujiki leiba mayam na thambi jong sai de kuin taja basida it looks like an idealistic society da di akoi na ngasai de editor mayam na su thambi ba akoi ki civil society mayam su thambi ba adu ba candidates di ideal society there. But as my uncle Dr. Nara has said, we live in a real society. We live in a society when India constitution ki makhada koi election tabrina first past the post. Even Manipur ki government say if you rightly say kanogi MLA machine lai re khole Shri Biren MLA machine pai re, but if you look at it, it is a minority government because most of the MLAs who have won, they all minority votes. But this is the electoral system. It may take some time. A lot of parties are working into it. Electoral systems have changed. Manipur ki waina MP kana ohinsige have matanda. Yes, saddening. Leiba how kiba chahi traunga sida odama ina se masa politics how gives se DRPP the singjang bayar how give ni. Chameleon even we had great expectations from him, and as my fellow panelists, convener, people deserve him because
we have waited, but high river reservation say akhoi lake river 3 C's tuna matamdugi 3 C's tuna purakibani cash criminalization adugi criminalization akhoi muscle power kai kai to mayam do lakh re. It is time now to choose a perfect candidate. And just on a lighter note, akhoi gi tamo rupana su hajan thavig re chameleon with Dr. Nara. I have always told him, we have been in politics together, we have been ministers together since 2002. 2002, the cabinet minister, hey, Uncle Nara, you are the most fitting candidate for an MP for Manipur. NPP joined the one invite to result. I have always told him, you are the most fitting candidate. But when Kanogi, when it comes to party line, party politics, it becomes very difficult for me to vote for you. But you are the most deserving candidate. I have always told him. And he tells me on the film, I go to shoot Kakana and Sodom Highway. You want Nangani, hey, my the high. I go direct face the high. You are the most deserving candidate. No, there's no doubt about it. The whole of Manipur, Prajamayam, Punamang Nahaini, Dr. Nara is the most fitting candidate for MP for Manipur. But how do we all make him win? Candidate you cannot vote for him, right? I cannot because, see, Kanogi, I party ki line. I cannot cross my party line. Plus, no, so, my ideology. Structural issue lay hai structural issue lay. Party ki ideology ki problem lay. I do not. I never have subscribed with the policies, ideologies of the Communist Party. That even Uncle Dr. Nara, he knows that. Mama Samasu Khangje, every party has its own ideology. I believe in a different ideology. That's why I'm in a different party. But then Indian constitution is and Manipur gi as beyond party line. If you think there's no candidate like Dr. Nara. As Tamona lobbyist, he's a very good lobbyist. I know that. Manipur Mahagatbandhan gi form the Dr. Nara is the catalyst. Everyone knows that. He's a very good lobbyist. Even if you send him alone, just like NPP ki national president Conrad Mathanda's parliamentary leader, he spoke about Manipur, he spoke about Mizoram, he spoke about Meghalaya, wherever there was concerns. 25th December ki Christmas nimitta NDA government saffronized, even being a part of NDA alliance, we spoke up. That it's a Christmas day, it's a holiday for the Christians. Manipur NPP na magi partner ma thage khali brana. Definitely, it's not about a partner. I have to run my own party. NPP, we have our own. We have to see BJP from two MPs in 1974 when they can reach 282. Why not NPP? Why should I? I have to build my party. Okay. Inner su thado kani outer su adre hendok na sit kun mga notice ki thaga damloin tori. Okay, your door is open for Dr. Nara, right? Okay, lo to gan mo next MPP de lake MPP. Great hopes from you for last several years haitare. Koi zik pandig re koi ki kanona jalan na Mohammad Alimuddin Chief Minister MPP oina oikibani and regional political party amoina yamna matamamada respectful oiramba. Now hoi bhamen tadra haitare. Swaizida mayam phugdo kibasida the relevance of regional political party di yam chaung lei hebsim di khange. Somewhere MPP na mayam gi adugi regional gi spirit to heart ki ra gi wakalo nam su lei karai da kari lan kare. Or am I wrong in just judging you like that? Chumi tamo ahamta da khagi impact TV gi tamuru pachan rabi ka kuno chari orena impact TV gi member kuling musi ka kuno chari orena ngasi gi tension biri ba ko gi panelist me amusu ka kuno chari tamuru pachan ra tamuru rupana hangiri bo question si toina ngani ngai oite MPP gi tamakta ngasai haibi gre ai koi sum topic kre sum nei naja bada ko ngasai gi editor gi sai sung da gi hangi gi haibi ki ba koi notation jari ada social activist ngi haibi ba su koi notation jari tasegna ngasagi gat saibum di yong nagi MPP hauju hongde maram di haujik sarkar paliba BJP amadi Congress MPP ki born ni MPP dei pokhi nga tani asi koi kuthun nga leite maram di laiba ki damakta Manipur kangani haiduna singjang pai ro sakhi mi am leire ngasi madu koi BJP da leader oidana Congress da ngasi Congress example Congress ki president oiba tian hauke masam BJP akoi MPP dei born to gibani to nga leite sidai da ngasagi sum naina rakpa matam da
ꯌꯥꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞ ꯐꯟꯖꯣꯕꯝꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯁꯤꯃꯗꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯥꯔꯕ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ ꯑꯗ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯛ ꯊꯩꯖꯤꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯋꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯕꯂꯨ ꯄꯩꯇꯣꯡꯕꯝꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯥꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯝ ꯍꯥꯏꯖꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯖꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯅꯣꯁꯦꯟꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯟꯖꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯤꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣই ꯁꯤꯗ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤक्स ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯒꯠꯁ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯟꯅꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ MPPꯒꯤꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯥꯎꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯅꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯛꯄ ꯋꯥꯔꯤ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯈꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯕꯤꯅꯅꯕ ꯊꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯏꯇꯨ ꯌꯥꯜꯂ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯄꯥꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ BJPꯅ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯄꯥꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ MP ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ MPPꯅ 1991ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯂꯥꯏꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯌꯥꯏꯃ MP ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ MP ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯣꯝꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤ 9 ꯁꯨꯕ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯆꯜꯍꯜꯂꯝꯃꯤꯅꯤ 20 ꯑꯥꯒꯁ 1992ꯗ ꯂꯣꯟ 9 ꯁꯨꯕ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯆꯜꯍꯜꯂꯝꯃꯤꯅꯤ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯕꯤగ్ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯍꯣꯏ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯌꯥꯏꯃꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯕꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ MPPꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯎꯠ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ MPPꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯇꯥꯃꯣ ꯖꯨꯒꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯅꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯐꯪꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯑꯥꯎꯇꯔꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯝ ꯀꯥꯏꯐꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯝ ꯁꯣꯔꯤ ꯇꯔꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯔꯥꯎ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯑꯪꯀꯜ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯌꯦꯁ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯔ ꯁꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯅꯤ ꯈꯟꯖꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯌꯥꯎꯖꯔꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯅꯤ ꯈꯟꯖꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ MPPꯗꯒꯤ ꯕꯣꯔꯟ ꯇꯧꯔ ꯀꯥꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯊꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯥꯏꯈꯨꯝꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯕꯥꯕꯂꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯀꯥꯁ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯒꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ मागी अपॉर्चुनिटी मागी लीडर पामना फंगनो होना मतमदा ngसागी namdana इचम चम सिविलियन पीपल जिंग थोन भी रहता है इचम चम नौजी हारगे खुद मोइना बीजेपी सरकार नौजी गो टू विलेज गा हारिजे आई सामक्सी कोई थांगा केंद्र ने आई करांग हाइबा विलेज आइलैंड नोइबा इसिंग याद लेजबने मॉडर्न ngasi ba udai koina hingaiba punsi mahingsi 40 years back koi lakre punsi si kari film da leiri haibas koi awa film da leiri asugumba imphal lagina 30-40 kilometer dang chapda leiri ba gi khungang du wari ba lifestyle do haido khar kan da khudam moina ngasi chingi area da manung hunjin area da ika hangoin har kan ngasi leibam chaba mathong khang da leiba chingnaw myam leiri masi government kari vision thambere for example handa ki khoi gi border pilagi shugi matang da कोठा हाइब खुंग कोइन चप मतम द थेनोरी बे स्पोर्ट ले होरी फिल्म दु उबदा याम अनप्रोफेशनल लेवल काम थी मसी गवर्नमेंट कई मेंग थंबेरी असुगु मयाम सि येंगा मतुंग द आइना ngasi मयाम द हम्बल रिक्वेस्ट ऑफ बदी अदुगा ngasi gi येंगबिरिबा इम्पैक्ट टीवी सु येंगबिरिबा मणिपुर पीपल सिंग द आइकोइना थमजनी फम खतंग दि नुक्सिबिउ एमपीपी बि ओंतंग विदाउट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नतना आइकोइ मणिपुर कन सुंगा यारो मसिम द आइ मयाम द क्लियर थमजगे अदुना आइकोइ gi एमपीपी gi पुथोकचरीबा कैंडिडेट सिदा मयाम नुक्सिबिदना अमुक्तंग वोट पिबिरा कांदा आइकोइ gi म्यूटो ओहेनबिरगदि मदे एमपीपी ने तरफ थबक से जस्ट आई प्रॉमिस आई एमपी मोशन हाइजरी आई कई दोबंग हमगी हम यंग से थमजरगा थैंक यू एमपीपी की चांस हम लोग याम फजन बहुत ही खोम करे बट वी आर येट टू सी हाइतारे सोमने पुथोकदरिबा कैंडिडेट अनि दु ngसा हाइब गिदवाइना कोई डिबेट लाखिनी डिस्कशंस लाखिनी अखोगी मयामना थमग्रिबा क्वालिटी अखोगी वेदर अखोई पम याइमन लेम्बा क्वालिटी हुजिकी मथंद लेपे हाबदु अदुगुमा क्वालिटी यावबा मीरा हाबदु दि येंगबम चंगी अदुगा nganding amale vote khomba last but not the least -3 C's okay last but not the least chidanda
spokesperson BJP Manipur Pradesh ni. BJP Manipur da akoi 15 years of Congress rule gi matung da lae big hopes. Hauzik BJP center da pali another term amagi damak hauzik habi gre Narendra Modi Manipur da ngai tena lai ji akoi gi MP ani ji am important oyena lowi habasini. Adu bodi adu number mo tena lai bani. Masig importance khangna akoi gi thakakaduriba me is whether it will be a lollipop, just kanoni, natraga, hoji mayamna pamiba, ahogi kanosi haitare, quality, madulai basi, oidoribra, natraga karamba makangi, ahogan thakatorimno, adagi amoksu mayamda chingna bama liripse. Chingna bama liripsi, majority gi yakayenga chatpa, because I wish the chatpa anise, asi ada. Mayam dugi marketing kanda will they have a voice? BJP na thakadoriba MP candidate if they get elected. Makugi voice se masi leiba ngamgadoribra leiba situation jida natraga madu kamai tawdana leigani haiba se kamai tawdana praja miyam de assure tawgani because ngangi bang asai pi griba mayam sigi waklongi matungina di ngasi bhabada chatkhiba MP singjina tawreiba potsi pen de bagi mamim di tari. Your time. Thank you, Tamurpa. I get Taranji after 2 hours the Pangmanina, Mayamsi, Maroina, state Amadi Center, the Sason Toba, ruling Toba party, Moibanina, Mapung attention, see Tamurupan on the Karapiraga, Madu Pakum Pihaning, BJP, Wina, Opum Taman, Nimbugi, Ingit Amatopi. I must say, I Hamado, I warmly welcome. Madam the Nasai Igi, Song Mamang the Horaga Penelis, Punamana, Kanaraga. Even a party, my election be even an ineribacy. In the interest of state, Manipur state interest of a candidate ama. I could put on about Madu Kanabani, Haiba, Adu Azenda Duda. I could Lakpanina, Hide Wapum to the Equina, Neston Party, Magi, Neston Party character Amaka Adugi, beyond the limit, Madugi Wang, but Aina. Hiding a higher so high by the area, Curse with the Muklaba, the Mampuna Kanaba, Wapamus Webanina. I know Tanzania Basi in that parliamentary democracy, Manunduda, as I call civil society, the opinion like hiding a high bungam, I can do the and I say. I coin an angry Basi. I do character to the understand of you, Tonabong Hoxan Hiber. Civil society with the free and the pre mind, in that parliamentary democracy. I could Taza the question am Kali. I do it is Makogi, Kainoki area dogi. The Nangbanina, I do that interpret tonality. Adumakpu, in then parliamentary democracy, the Manungsan, I could MP represent of Duribanina. In then parliamentary democracy, Manung the MP, I'm not local to the rules. Not a lower liberal. No escape perspective tagi, I coin Indiana who's power the Sahi Magi. Parliament set up Toki with again, who's power the Karamba, Manipur, Ginata, Nuriski, MP Signa, quite again, Masak Token Loki role, like we MP Sikanakanano. When a Karamba area, the Karamba role, Loki Bagi Hypercastu, quite Puna Yang Mumpox and Hazeriba. I don't I give BJP Uzeribody, Yang Zeribody, Nasagi, less Casaram or Vitangai Pataba, Libra. I think Magi deliberative roles, Libra, MP Amoina, not like a diplomatic role, high role, Ahumsi. Pasana pulpil tokbakanda madugi capacity to labor me amana state ki interest natragana national interest mayang jati interest panana hairak pada maduda the BJP na athing ba natragana ayet papidana maduda hangang ba yani yaro haibagi ekoi kaino du leite bra ina khalli number 2 daina jiki luxury point kaino haibakanda BJP ki natragana Congress ki natragana communist ki natragana resident parties lady mayam sing si ngasai pungtok na kibada loina mak yaw bapot ngaktani I koina BJP ki su aduma national party having a regional outlook aina I koi su national party ne adu ko regional outlook laibagi koi da tu ki phil tokba I koi ki party ki kanu sing da adum madugi tongan forum de koi khanaba adum lai aduna hauji lai wafam di Manipur ki MPC ka number mi am oigada ki haibat matamda yes I koi center amadi state ki relationship asi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ MP ꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯦꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯅꯤꯅ deliberately mana parliament aina thamjaningbadi parliament mana akhoi opposition gi bench ta leibagi role ama natragana akhoi treasury branch ta leibagi role ama samna harakanda akhoi budget discussion ji lakpa kanda mahakna manipur gi interest ni hairigasu regional party oibe yai natragana mahak national party oibe yai ma ruling natraga treasury da famgani hairiba adu oiba taragadi ruling da fambi mana manipur gi interest ni haidana budget tu gi mayok tu wangang budi yaro hairiba natragana opposition da lerakanda manipur gi interest khara yawi haidana mana cutting across party line du gi wang mada budget tu support to budi yaro oiba madur gadi ma defection issues lakani haijariba madur masigi parliamentary democracy fajana khangaba amana right time the strike to bada magi madu chakna bi the fajana khangba parliament the issues se fight to bangam bang fight to bakanda state ki interest ni manipuri issue puna mana chatla ngangur ni haibadi yarak ta matang su dum leigani adu opposition da leiba kanda opposition gi role do fajana lobi bangam ba ruling da leiba kanda ruling gi role do ruling gi MP amoina fajana lobi bangam ta chida sai tamo pratik na haibi ki bada lobby gi wafam si ai masi yam concern oi jaba madu am chumo wafam ama khang khali maram di budget ki discussion la pakanda ai koi soidre maku ure mayamna una ubire maram di magi yam apik pa matam am kham tena phanga kanda ngangna ba ngaktani ngangna ra pakanda ai koi gi MP duna BJP gi MPC sidagi phana maya da mai hobom kar kasu ai koi gi party slot ta phangba timing da ma changa ngangba yadra kadi budget tu yaw da masak sing asi budget discussion tongan forum da MP mayam gi topa kanda mangna party gi forum da hayo butai ai koi sigum bam hapiu koi sigum to bi da yadi haibse parliament ki mapan da gi hora kanda parliament ki manung da lakpa da sarkar gi level da different forum da haina bang bakchang eba sumaina to da sigi capacity singamba manipur gi issues gi tholak pa kanda koi hai bangamba ngang bangamba amakakti bharatiya janata party na madu ai koi puthok na ba madu puthok akanda koi khana bodi go pham ni koi modi jina manipur da lai ba sumna ka MP ani khaki ni hai badu ai koi haukiwa 2014 gi election campaign February da lak han ba Modi ki prime minister candidate lak thokra matung da koi awang no poklam dam da gi moi ki bharatiya janata party thajana boina campaign si hau hai bani matam da bharatiya janata party ne khange ba ai koi gi leiru party ki strength se khangi ta sengna mo MP du kaning ba khaki lai ra manipur si magi campaign India gi part amoina campaign hongna ba lai ra habi perspective su 14 da lai ki ba ai koi gi leiru party ki phibam sing du su ai koi dum hengna hena khangani aduna hektamak ai koi na MP ani gi importance ti asuki matik ai koi lairaga su MP ani karak na bo hona ba kanda ai koi na uriba hekta ai koi na vote khara phangna bai damakta natraga na oiroi da ama puthu aga natra koi vote pir ani haibagi ngasai gi phibam du da hekta pusallaga ai koi na mire puthokani haibagi koi gi wafam laite ai koi music process ni ngasi ai koi na impact tv na sumaina khanari bisisu ai koi gi process da masina ai koi chemist ai koi kanu mo oibisu yai catalyst am oibisu yai haijariba maram di masigumba manipur people da sigumba feeling am kak la ibase machi ai koi na yamna proper way da systematically ai koi gi su debate daw bangam ba mi puthok patai ai koi gi su parliamentary democracy da mana ruling da lera kan da ruling gi role lo bangam ba opposition da lera kan da opposition gi MP gi role lo bangam ba mioi sing manipur gi local issues sing su khang bangam ba regional sentiments sing su mapam chana haibam khak sang bangam ba adugumba am khak sang ina taduna ai su ai gi regional sentiment ni local sentiment ni na party mi represent to ru gadi sometimes defection party gi mayo dissident oi bagi adu system am khak party leina ba adu koi pyam no u bani na ai koi ni candidate khan ba kanda ai koi different perspective ta tongan bengal punamak ta ai koi nainaraga khan ba gi tangai phada badu lei madumak bharatiya janata party da phil tawi ai koi ni state ki issue na ta regional issues ignore to ba na ta kan haiba yada ba haiba wafam amat leite tokpa tapu ai koi Indian parliamentary democracy ki chana riba rules to establishment lei riba my convention adu da ai koi strike to bangam ba mioi sing tharaga ai koi gi manipur gi susing adurga manipur gi development ta ohonga purakna bohona ba dom dai BJP gi dom dai tension du pi hai pasi ai thamsen gi thagatsari hojik akoi floor ji open tawjage political party singi waiba ngasai gi reaction thamgre khutangka piraga dum akoi mic pusinjaraga dum hangbibe yagani issue ma pusinjare akoi BJP ji national party with regional outlook mayam ngasai pambe regional do national ga punjan graga amakak putorai national outlook with regional outlook and national party with regional
does this serve the purpose masina khoi aspiration ji meet to yagadra yaroidra masi backdrop da thamaga khoi panelists me am dagi khoi reaction to political party ki tonga tonga pigi ko jege Raj will take over. Okay. Politicians ma'am haidar politicians ma'am gi statement ma'am sida ha ma Dr. Naragi than to the khoi political system on hoji habsi ta se na khoina first by the post to kan sida chweri ji gen khoi multi party system oibina adana khoi ta se na perfect hen ge hagadi two party system oida me do di kan majority nam ka le ni ada khoi to kan sida as two party system oi se ha kan se ji ani ngoi ga Dr. Naragi so adana khoina atop system proportional representation hagna okay minority state ma'am macha ma'am si kai myong mo roi the proportional lak to ni proportional lak to ni na okay na samna haraga vote thada si party thada ndo ni okay se the MPP thada kan se ma sing du yam da me hing kai represent to ya roi adna okay si system si di inevitable oi ra si di okay accept to ta ne hai jage kai no da koi laibak si machi mi interest to one ba aduga region su to one lai ni na okay heda punjan ge to kan se sai ga koi gi akoi go peculiar characters chung khom song ngam roi le kan si politics da thought si khwai gi jaw jaw non oi le khane UP na loi pai le khane mai to le khane khoi na proportional represent to kan sa ad haji le system jan phawran khale ta sing inevitable oi ran khale adu ta sing na khoi hai iran drone hai da akoi gi kan sa mi ma to si ai ade khoi sai gi quality me am du adu thamaga akoi ka amara ka yar ka haibse da ina haijaning mu kan ne koi gi si election ai kan se election gi example hairo ne ma jam phai khole haira su vote ka bam da ka le vote ka ba se koi strategy am change ba ari pot ni haina vote ka ba su ngai ra du ka policy am push to kan se da koi strategy am da ka le koi na pa yam pha policy mu ho su haitra ga di in ma haitra ga di dum le hoi democracy hone bi le hoi chance le na de ren ro se am phai du ngai vote ka da di ma dum kan Facebook di le na adu si to assembly Facebook di report assembly ngang ge haira ga di vote ka ba haina bi mo strategy am da ka le hai won hai sna adu sai BJP gi spokesperson hai gi so BJP si akoi rule of law am respect we ade akoi parliamentary procedure am khangi ga sida akoi Manipur assembly defected nipan phamidna BJP support to le re ba adu haji phor rules and procedure chatri adum BJP support to le ri adu kaim ta correct to ge have le dia akoi na rule of law si asi level to ga di makha se mayam to ga respect to we san tari na respect to ro we ta sina asi level se assembly da akoi quite venerated institutions da labor da akoi rule of law sta la ga di makha da zum to ro we adi launari me am chainari me am si to ri si da ba adu na haijan thing with akoi kan politics hono video am re so ma koina akoi sai party si advance hono pang na we post da asi post to ga aseng ba ngang si chum su to hani BJP drang wa ati party so to congress paling su congress to ngoni ati party paling sum to dalam to ngoni kitang hena pukchen siang na to gan sa khoi gi propaganda na tabida aina to report sing ta project ho ge aina phaing khan ba to ge na khala ta chamin na ga di kitang hen phaga dai khali oja asang kasar ki su lai mane I think say minute ahum ne habagi telap na ngang ba aduga aina chatpadu ding si gi topic ama pi bni na ko under that topic idea du the chatpani ba adu akhoi mayam ta ba ganda yam ti phare exchange story gum da sukra di yaure id topic to the focus to ba adu de gi ne da atopa otherwise yam na kai not already adu na akhoi na pamdi asini sai gi Manipur se issues laite hairadi chumna development gi khakta budget yamningai gi ne haibatar de aduna wafama ma chakhriaba but today we have so many issues in our motherland ko Manipur the issue yamna layaba for example law and order Manipur state boundary ko asigumba issues mayam laybane na aikhoi gi leader oigadaba se issues da defend tobangamba protect tobangamba mi du targa le haibane da aikoina maduda focus to one da otherwise adu di laeba aduna aikoina national party sibu condemn to bana teba aikogi issues adu protect to se ba taradi aikoi national party tu nadi maduda di khra aikoiga kitang chamana ba amal le haibane da for example masi regional party sidi aikogi mi sing na founder oiba leader oiba aduna mandate to khra madugi difference leba whereas national party sing sina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯕꯅ ꯐꯣꯟꯗꯔ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠꯀ ꯃꯣꯏ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯒ ꯃꯣꯏ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦ what today ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯜꯂꯨꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯦꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯇꯨ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯕ ꯌꯥꯝꯗꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ MP ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ constitution ꯃꯉꯣꯟꯗ right ꯄꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ right ꯃꯥ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯣ BJP ꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ national party with regional outlook hairabnina regional ki photo du yaograbra does that answer your question or I want adu yaningde adu regional party haibase karamba regional party no haiba question di amul leijeri ko loina mak tendatiaba so many regional parties are there just like a national parties but aikoina regional party hairibisidi today aikoigi issue sida maduda sakaliba ngasai mi afaba oiba tarka lei aduna karigino hairaga ngasai mi amana panjare remote se paiyaba aduna dum haibane aduna di hojik di national party ki phate abdudi for the last many years we have seen now we need a new chapter we need a new roadmap we need a new leader haibane aba aduna leader to the example I still up na piraga loisalage hojik ki national party the kamain tobra ga pharene mi afaba ma khallasene whether Congress or BJP quite afaba Manipur yagni aba chingmi or tami or order ama khallaseba ticket piroyaba they will never examine the person okay moi bribe dum toraga ticket sida aita opposite chaleba for example hojik Congress ki ase BJP okay angal narabu thagalasini but they will not give the ticket this is the fact siniaba aduna haibne ina haibdi ko akhoi sumaina heta mix up tawbagi akhoi huji pau paralyze tawbneaba aduna ngasi manipur kanse haba taradi let us make the regional party manipur the protect tawbanga adugu regional adugi manifesto da yenglaga akhoi afaba mi du thagache haibneda maduna future the system du di chume du huji pau di leitribnena maduna hanba ta thank you koi regional party ki requirement to la hamne handa ki state manga gi election ki result yenga matung da su mayam na hainarisi maroina state hum da Chhattisgarh Rajasthan amadi Madhya Pradesh ta BJP ki mahutta Congress lakpa aduga Mizoram da Congress ki mahutta MNF na replace torokpa aduga Telangana da su only BJP ki account amakak hang mangam sinu ubadagi sigi hojik lai riba situation sina Congress ki favor the vote people ki chang handarakpa aduga BJP ki against the vote people ki chang hengal puna maro meduna so aisida regional party natraga third party amagi independent body party amaka ki lekhalak pagi quite right time oibra habagi wang surang ni so aisida tonga question raise to biri tentang na thambi ai ichi valid lak chhe han just to remind you ichi koi 10 minutes puta ngai gre koi lengbe re live audience in the issue kari mo question le berke question amani jo log jage tayar ahte ready le view ai tare tentak na thambiro thank you matam si yamna maman tangre aina hojik haining isi ngasai Dr. Narana haibagumna candidate singsi party mayam sina ekhoi ki khwaidagi aphabani haina puthoga party si yamabani na candidate si hekta yame adana candidate manga taruk sina vote mayam si yenaraba kanda di minority or single largest na kabani na minority vote phangba mi singduna sarkar puraga leire adum haina tawra asumaina tawbadagi ekhoina apamba mi du hekta puthokpa ngamdaba puthoga su kaba ngamdaba asigi problem se adum thingnaraga leireba ngasai haibagumna Dr. Narasi ai isamak yauna haukiba election matamda man lepaganda ai haijaramibni ai gi vote ti makha sita leite ai di number 2 da outside the lebne adana ai gi vote pi bangamdraga so ai na di haijayaba ko mi candidate mayam da ki khwai di phaba hai di Dr. Narani haina haijaraga so ai na haiba vote wahai aduna vote ama phau su jingsen badi ngamde maramdi kaigino haibaganda vote pi gdawriba mi singsidi party gi line da loin mak lakani magi party gi loin mak sum chatna banina phabani haina hairaga kaino somna so haibagumna mana best candidate ne hairasu vote chi chatpangam diaba aduna di asigumba ekoi gi system lan na leiribase
system na maram oiraga aphaba mi puthok pangamdaba puthok thagat labsu masibu khangat pangamdaba sumaina leiribasi minimize tawse hairabadi aikhoi ki system si change tawbatai haina di mayam na di panbigre adu system si kram haina change tawgadabno multi party mayam si sum leiraga every year or every now and then anova party se sum thorak tu na leire aduga kanada chatminabano kanaga changminabano haibsu khangde adum magi khudong jaba matung ina tum chatnaribni asumaina tawduna ekoina party mayam je regional party ne hairabsu adagi migi bihar gi party to so national party ne haina pusallakpa up gi party so adum haina pusallakuna leiragati ekoi gi aphaba khanba haibsiti soi oi tho aroi aduna di last aina haining badi ekoi gi system si change so se haiba taragati party mayam si anauba puthokpa muhutta anauba party dum semkat please anauba party sing na mind do bigano ai wakhanni adumaina tawse anauba party semkat ba muhutta ekoi gi leiriba party mayam si muthatlaga west ta bugumna two party system je ekoi purak pangam gadra two party system je purak pangam ya hairabati the best man can be chosen adu ai haining thank you okay utathan besu hai gi bokoire question number raise to geno utathan bit bisaki aina hajaning badi hojiki belly rose ki juju asi chumthok chumjin ji india da de pa wero maram de keno da khoi constitution ji prithvi ki lam put manga de sillaga hap ki bani no ko yam war ni federal natraga di two party la ku ja roi adegi di multi ethnic society multi pro society to multi party na traju ya roi loi to je aina hajaning di national parties we have need to condemn the national party aina masai kari ground no da power distribution da dem bio akoi national party ni but regional oriented hoy ga ya center na 97 subject paisa laga state 60 ka pire ka utuino adi mathak da mu kan kari na dum loi paisa lemo adi central scheme nu thadare agriculture ji state ki neba central scheme da agriculture ki thau mayam toroga delhi na loi paisa lai ga di hauji phau da sahi sang raba ji da moi they never think about the state adi mota sum passion de passion de chumone governor khan bade yengo adegi de ato officer me am lakpati yengo state ki interest work so to deba aduna neighbor regional party of the mushroom torise he ne torkini sahi tara kun gi matung da di india the national party chulei blei dung mante okay thank you aduni federal lakpagi police okay matam su yam le select se da koi live audience da gi su koi question amani lojage kurai jama thobada yantang na thambi ai tiana thamjage koi manipur ki taseng na sa haibiri me amdu loin number koi loin tamin na re ara manipur da toriba election gi reality si koi khangba kan khangmin na ba phai na khale koi na swai da phaniam ngang ga su mp election da di mp candidate se masak chuang khangda na vote thada ga doi se 70-80% ti masak khangda na thada doi ni kamaina thada doi no ha ga da magi constituency da leidori mla sing do aduda napaga leiba aduna humaga chatpa block to aduna pula chalaga dum chakhidoromne aduna lakadru bisdesh sudum bjp gi mla leibang ina bjp da loin thada gini maximum thada gini congress na dwanum chakhini an hairi ba pochidi ngai koina haijari duni adu masida koini yengadori se mamang da koigi sidagi chakhiba mizoram gi state election assembly election da koigi armstrong na halaga mana piba magi experience to YMN a lower role to Young Mizo Association a lower role see akoi manipur the civil society organization ki response participation ji pura nil neba chigi achauba manipur gi miyam gi real representation tawriba civil society organization ki blocks ina Indian democratic electoral politics ta actively saruk yadri se kari gi no haise masi hana address to wong chang neba si tawdragadi akoi gi lekai da akoi gi colony da akoi masen amaga cross check to minna ga do se madugi medium se sungli leite si evasive oiraga khamjin na dana sum nampu da injal laga vote dum thada laga chatpaduna di kaidong aida fruitful response ama lawa okay khangdana vote thada ba yar habne lok sabha me khalda di yam chaw bani na ha oja bablu quickly okay matang chana hujik kanona thambiri badumak point to da election views yam fundamental oiba question namda Greek da aham democracy hokdorak matam se the debate kan tong na matam se democracy si bu yagadrane hai matam se moina mi si makhal ahum thokna yeng hai idiot hai ba ma idiot isna magi interest laitri gai thabam ta tawdaba
ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯑ ꯌꯥꯎꯕ ꯏꯗꯤꯌꯠ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯌꯨꯅꯩꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯆꯩꯅ ꯐꯨꯔꯒ ꯍꯣꯏꯔꯒ ꯄꯨꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤ ꯃꯗꯨ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯆꯥꯎꯕꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯁꯇꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯁꯦ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯦꯇꯤꯒꯣꯔꯤ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ institutionꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯏ ꯑꯃꯗꯤ shared values ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ democracy function ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯇꯤ ꯂꯥꯏꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯗꯤꯌꯠ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯃꯦꯟꯗꯒꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯅꯤꯡ ꯇꯥꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯀꯅꯥꯅ ꯐꯩ ꯀꯅꯥꯅ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯈꯜꯂꯒ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯏꯁ ꯅꯝꯗꯅ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ 2005ꯇ UNꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯏ free and fair election haise masi taunanabagidamakta international independent election observer thamgadawne na Armstrong na Mizoram chatlurise election observer oin chatlurini India da the election observation haise only bureaucratic exercise oin taweba whereas democracy chatpa laibak singi manungda international free and fair election monitoring yahandabase India kaktaneba Burma da ngarang nahan tawgriba NLD kara ibisidu baw yahalleba aduna aidi Amona Habiriba proportional electorate ki mathakta free and fair international observation lehin ba habase masisu akoi India gi democracy deficit yam achoba point amani masi yahan bam thue akoina human rights ki meeting me am chatlu matam da kaido no India yadri se na India is the largest democracy ni de hairaga elections se free and fair oi da bagi pot se 3C lok thok se habase saisa independent election observation habase to we am darkar oi IMA na tori choduni civil society na to we wane madu even international shumadu to han bam darkar oi okay yam hazuba point hazuba blogi thank you so much okay we'll give you we'll finish with this and we'll give you response Hey, 1 second. Okay. 1 second. Issue 1 second. I'll just take one. Just to supplement, kanogi akoi oja thoboi kanogi I'm not talking about Armstrong. CSOs miyam na Manipur gi akoi Manipur gi context ta CSOs miyam sigi involvement in context of Mizoram. So just on one issue of alcohol, the church issue of alcohol se Congress sarkar na alcohol hangdo bagi moi ki church miyam na because I have been there for the last 2 years. My party akoi NPP account hangdo ngam deva aduk matik ki moi ki CSOs na kano se society ki kano se influence to bunga mi kano to akoi sai ki ojana putho point ai supplement tawjo ani our CSOs need to be more more vigilant, more stronger. Okay, CSO sing yam chopper role happening oja chung loi quickly enter tham jo ngasai do khoi political party phae phade haibagi adugi neina badu da matam loina chakhre khoi na haining ba system of election do haidre ba khoi khoi pu narana haibadu free and fair haibagi do khoi Manipur da the election system si pura fail ore valley ga hill gi si hitna ba malai adum yang baganda valley da di free and fair gumna uba false out there adabu manung da money power ne taseng na ne chinda adumak dilate practically manpower man force gun culture ichininaw naga marak dasu adulay kuki marak dasu adu khaktalay aduna hojik ekhogi immediate neighbor Mizoram patterns all system of election do ekhoina su copy to se journalist mayam ga civil society mayam si pullaga ekhoi handak lak ta bisida ahong ba ama puthok na ngai do ekhoi su pangan okay let's bring change I want one process happening so the live audience ki so question naman dilog jogi okay I myself Rajesh Laishram I airport to gini I ngasi katang Manipur thoksara kuni I winter vacation gi I Bangalore LLB tamjari final year music
aina haijaning se saigi sar bablu na puthok pirak C3 factors e mostly sida ai emphasis pinning aduga haining isina mostly corruption ki matang dani Manipur corruption si akoi loinamak experience loi fang ma tani even hojik paliba BJP government sina su hierarchy se mai sakala am daida change ama pamadi BJP bol PBO and corruption free Manipur in Yamni but we are not experiencing that corruption free Manipur adu aina haining se koi election reforms ki matang desu sar na haibi election reforms sina saigi C3 ki factors si change to bungam gadra I mean we corruption ji muthat pa mostly corruption ji pulap muthat bungam madra aduga koi sar irendro gi wakhalun zoi endro sob maram di koi gi election gi debate yam darkar le haina kale because instead of organizing party meetings we need a debate for those candidates aduga koi gi public forum that should be in public forum and irrespective of the party support everyone can join and we can experience what he is saying and we can expect what he will do thank you so much Thank you so much. Audience tagi amata ka logje ki game nakal ani dagi. Thank you. Impact TV, thank you so much. I sama NIT Manipuram master in physics tawjare. Question magtina te ai se is MP election the candidate and target pidori se sida quality amaka ina sum pamja vai ta atu kitang haijoni ba habde masai leaders me am think tanks me am have regionalism jam wang dong to but I motadi it may be wrong but I motadi regionalism plus nationalism have the national issues jo kitang wang ang mangamba faja national issue da distract to ngamba candidate ohening just like sachi tharu ni to pidai je akogi existence to the nationwide level to no aduna national regional issues pu khalaga at the same time I mean specific oiba jaga national gi issue also jo kutha ninge adu thank you will just Okay, thank you so much. Response Not only local issues, national issues. Mating le ngang bangam. Okay, Oja Jalal, quickly. Minute amada thamiyu. Yam tena thamjage hojiki response hojiki lairiba issue sida akoi political party sing sina akoi gi chongchalakpa mi si accept tawgadoribra tawroi toribra habase ngasi gi khana naina basida political party sing si ki phirep hayan ningi ani shubada akoi gi national gi oiba level da lobby tawba ngamba akoi gi BJP dagi candidate puthokani habasi gi matang da question lam taga tawjage handa ki MU gi issue da national level da even Manipur government sina lobby thawraga yamna thuna solution tawba ngam khedabado Manipur gi prajana khanghowe madu gi matang da kramai tawbi ga dore sima NDP da question lam taga tawjage role of opposition habasi public na khoi gi piri ba mandate si mangon da vote pi draga di karai ba kangpu tu gi maning da nappaga yauraga opposition oina leitabagi culture du oidoira madum tangsu NDP da clarification Political parties ki amna build up tore. Quick response. Aroi boy na audience tagi am khatang hoke tentang na thambi. Myself Akbar and I'm a research scholar. Mine is not a question but more of an opinion and suggestion. Akoi ngasigi topic ta who is going to be our MPs and akoi gi discussion say it's a very good topic to be analyzed and at the right time but I feel personally that it's too advanced to discuss though the election has been knocking at the door. Reason being I quite see kanna kribasida quality yamna faba local impulse labor integrity labor accountable labor. We have talked about a lot of qualities that a leader need to be possessed, whom we feel that we should send as an MP. But back home, ako'y Manipur da, ngasi taseng na, we have a lot of communities ko, Pangalay, Maytaylay, then Cookies, Nagas. But sigi issues mayam sida oneness oy na lepangamba mi kaya lay rage. Hay bodo. Choba question ni. Let me just cite a very, recent example. Recently, 22nd December, the result declared Tokiba, Manipur Police Constable ki result even MP gi, Meitei Pangal gi 4% reserve. Haina koi kota thamba du da yarak tabada akoi gi lairiba Manipur lairiba CSOs kayana natragana political parties singna media fraternity na question raised to wiki ge right akoi gi pifam thokpa right
aduga privilege asi masing chuna pibidriba karigino haina kanana question tobirakhigeba even back home Manipur da sugumba unity aduga ekoi oneness oibagi thought leitraga event leitraga na ekoi karamaina national level da ekoi Manipur gi oina question tawridono haibodo ai suggestion thamjage. Thank you. Mike mun batare habiyo ja BJP tiena thamjarage yam sang salaro tamo pradip na ngasai assembly gi matang di fiction gi question am kak lei tamo madu speaker ki prerogative te lepini puthoga khanna bada tamo ne hena khangbir mai privilege ki kari ki wafam leibeni ne am sang da technically Sam Kumar gi matang si court high court chatlu bagi packet pa yada area am ko leibeni further study ta honingi adu tien schedule gi matungina speaker lokot pa yaba area da ai information share to bunai na badinati ngon da na bagi I am not expert aduga tien schedule gi matang da congress anu busang patari si mai ko gi matak action lokot na bagi chapsaba mai schedule da piri badi patungina congress ki MLA singna si tharak pa ko ngarang han kuidri tha ki mamanga tharak pani as per law gi matungina du BJP gi government mage dum lokol kanin khangi lokol tragabak tasu court lady court gi dum lakani especially Sam Kumar gi du tan thuure maji MLA wasak outing ne congress tan thu pam court chatlu pa court gi directive leite speaker directive pi ba ya bra ya da case kamai lokot ka du ha bi adai area du technical khar oibra adai tuma ai singdok sage number 2 da ngasagi congress ki BJP na lobby to the MU the fail oi haibadu ayam sanga chachara roi Rahul Gandhi na Manipur University Teacher Association ni irak pachi tong patna pabiu ada ju da politically kana yauram mi haibadu akoi adu da di congress akoi ko ina sum tong na ga da bane tom da ai madu ki counter du tong ning de akoi na sarkar sin kari lokot ki ke haiba adu yam lubi area ma kakta tong theng na ki ba moment tu dai da BJP na kan akoi hujik su tum still tawri es mara leram batu tum dandi pisunu lobby gi matang di akoi gi MPC kari makan da state government da sarkar se para pakan da akoi AIDM ki MPs na magi Tamil Nadu gi interest da AIDM ki sarkar do gi interest da fight to rusmai to BJP gi UP gi interest da BJP gi MP me ampuna state gi interest la pa na mu sap mane mai ko gi lobby to mai ko gi budget da kali da sigum la pa da lobby politics da state government gi ambassador oina role lor pa gi timing du da akoi MP gi so so dai ta lei adugi daite sing tu su khangba tangai phade MP ama oibagi responsibility masak khangba da adugi missing su tangai phada ba changi ma wangang ba khakta na tana legislature ama oiba khakta na isan development ki wafam yauri MP area local area thank you so much sir sigi mayam se punna akoi yengjeraga afaba keni na putoksi haibagi adugi perspective tu dani na thamjari se okay Ojasandam thank you so much hauji akoi marup jalalna thambiba North East India Development Party na government support to gi matang da haibi ki ba direct question haib tare mudai wafum amatang sengdok sege taseng na North East India Development Party na government state da support to hai se party gi positivity tu ne ba koi ucharib de aduga aikoi positive oi se ba haibadi aina thamjanim gadi aikoi vote phangaudraga sarkar sembai haudraga matam chupada aikoi opposition oini haibatu khak natabada adusu matam na purakani madu natabada government sina thabak tawna honaba matamda amadi praja gi dam seva tawna honaba matamda aikoi na pibam tokpa aikoi mateng do extend tobum thoi haiba potune ba adubu chamina bas leida karigumba yaraktraba suggestion pibda yaraktraba taraktraba adu tagadi aikoi makata na kasu chamina ga tabnati maramdi NIDP na issue sing ase masi mato kamtong na resolve to godage haibase matam chupada khallaga lebu wakalon ngakta neba MU gi matang da akoi NIDP gi akoi gi site gi nungda pibam tokpa akoi kano mayam ka pi akoi kari haitare idea sing mayam ka pi share to ne adu natana makha tarak pa issue mayam ka akoi tholok matam da madu ne ba akoi na pamjabadi haidi akoi positivity tu ne ba akoi uchabadi thank you Ojanara ayo matam matam roseleuza two things number one Pradip na hangwi ki ba naina ba diyaw bi ko say electoral reform say it is the need of the hour for the country I can tell you huziki leba first past the post system is here kui na chathabi yararoi maram because chi multicultural multilingual multi religious oiba por bani pluralism practice to gota bani let there be political parties also but system is yam khaknate there are many so detail naine butu matam phangdramni na sikaktan comment tawjaningi madudi there is a need for electoral reforms madusu proportional electoral system do India specific we por madalak pagi machak mayam lay I will supply a lot of materials number 2 hojik si the Mizoram ge experience am that's very good
Hujiki quite more of a fundamental question day. Elections the male practice story. Free and fair elections never Manipur oira kidri. I can tell you. Other Mizoram young Mizo, I went there. I wanted to see their results. I met some of the leaders, but fully backed by the churches. I do so appeal religious institutions in Sida. Achum but the Wahiba see the period low bioba. Mizoram the Toki Porto. Election the Pishai and Yaroi. Election ki tamka chakcha hijana bi yaro haiba movement amada naharol sing mayam hora kibadu just na back the way. That has got some impact. I ko issue hujiki lady ngasi khana bisidagi CEO lady bapun maksina election je chumna tawna si election the pishai and bi yaroi chakcha hijana but tobino haiba appeal amatang ngasi ki warep tagi toba hubuda it will be very very useful. Thank you. Thank you so much, Oja. Ngasi yam phajab tongan ba points of view sing ma'am thambiri aduga apapa candidate ma thoka bani regional local natraga koigi national party have laiti have you apam su phondok period to ideal candidate amma oigda bani mayam ki wakal lari basi loina ma represent oba ngambar ka community khuding makpu chap manani yengma ngamba candidate amma khoina thaga nam hona gadabni have ki wapum mayam tongan phondok piri adubo hayeng dagi anu bachahi ma horani ngasi si 2018 loire heng dagi anu bachahi ni laktu si adubo anu bachahi si asing bagi di koigi prithvi sina koi bada chat pada mangani mapung phaba no mituni thoidong no to celebrate tonga lete but for the sake of convenience calendar su hongmani na calendar anu ba hayeng dagi amadi thelani adubo aseng ba phaba chahi ama lahan gi haiba targadi lakaduri ba lok sabha tara tare lek suba lok sabha mikal sida ekhoi na ngasi khana jari ba point mayam se dagi aphaba mayam se khangat piraga lekai gi level dagi political level dagi individual level dagi ngasagi electoral reforms to madusu lakpo isenu ahan ba reform di isa dagi toba change to mathuk tadu mali ngasai system hai je system se aswai the machine am leram dong mande system hai je akhoi isa ma gor dong mali let's change the system, let's change ourselves aroi bada ngasigi esteem panelisting amadi esteem guest singbu amukana thaga cha phondok chari aduga lorena lakadru anuba calendar have tari 2019 gi anuba sahi gi damakta yengbir punam pusu yai papa pijari wish you a very happy new year.